systematic press ena oboa Adea Akye sa platform we nyina eso makane sa mawie no anope yemfa ya futu sem tete na yenko yenim na ene futu sama mede eba no matodin say honor your father diwajani Bible can say diwaja ene wonani meba be kan ye maame nom de dakoro ene me kan ye papa nom de Bible can be o say ejanum nshira ene ma emma ediye enente abofra bi a wote asase we so na woni nidie ede ma o papa no sa enshira no abo me pesa wote ase na no pay say eye nhye because okay emransem do na o se we ni bosha we ni mransem a bosha ebata ho the only commandment with promise and say diwajani o ma me kan ho ba ne de me kan ye papa nom de ansa a kire me ba be kan ye maame nom de pesa wote ase se ewiase ayate yi untumi nkofa onipa bia keke say your papa yes o papa nua wo ho ubetimi regard no ubetimi afa ne say or your papa but in real sense no kuremu ampa enye ono na ochimo na owo enti no nipa ni so or your papa de by ye ko papa mu ankasa papa de a owo ufiri ni mu ebaye no ono ena oyo papa Sompa FM ene nti untimi mfa onipa bia keke sa ode na ye papa sana asase we so no untimi mfa obia keke se ode na ye maame ti ase yi pa na mepesa wote na uhunu se efiri ene ekro fa nidie ene obuo ema wo papa nipa bebra brabo atete apansam enye so yekohwini o enye so o money homode o but onibuo de mane maame ne papa nti no ewi ase no nyade a abrabo enhura e wo se efiri eja ekọ ema ho no ne nsa eka ne de ena me papa ye say ena me papa ye say ena me papa ye say eno nya wo problem whatever our papa ye bia eye between ono ene ni nyankopon who are said here who are responsibility eye nhye e de ma say wo de say abofra ne say diwajani end of story uni anu ye bia o papa te sen o papa te sen o papa te sen ne ho ofeu ne ho nya feu o wosika o oni sika o ohwe wo wanhwe wo eye nhye awurade na de sa nhye no ato so se diwajani untumi nkan se me papa nhye me bia ade bia wo pa wo nsa nyankan ye nti for example bia na wo hwe se nka papa betam sika bi dia ma se jikodija wanya bia mountain no o ka se wo papa nhye o efri da ye wo wa wo to asase we so wo de ye nyina ye nsese 5 cities dakuru bia 5 cities na wotwe ye sen na wotwe 9 wo bosomi mu ye sen bosomi dumienu ewo afe no mu no eye sen sese o papa waye bi ede amount anahim anopei bompa ye so papa benya nyinchen bompa ye se o papa obenya nyinchen atena se ama wo wanya baabi agina ansa na papa wu eda wo benya asem asa asem na wanya no o papa nua wo ho enso ntimi nyina wachi wofa e wo ho enso ntimi nyina wachi saa da no e na behunu se papa ne so wo mfaso eda wo be yare wo beto fom onipa nyina beba be hwew obi aba na wabebisa wo wabo papa amane saa da no e na behunu se o papa ne so wo mfaso
ɛnɛ deɛ wo ho ɔden wotumi kɔ ɛba wadwen yɛ wo sɛ wotumi nante wokɔ na woba no nti ɛnoa no menua bɛma mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ wo papa te ase a di nini bɔ mpayɛ sɛ obɛnya nyinkyɛn asɛm bi bɛtumi ato obiara bɛtumi aba abɛhwɛ wo obiara bɛtumi asɔre agyina yɛbɛdi w'akyi yɛne wo korɔ no yɛbɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi a wobɛhia wo papa nkasa saa berɛ no wɔn a ɛdi w'akyi nyinaa obiara asɛm bɛsesa obiara kasa bɛsesa obiara bɛbisa wo sɛ na wabɔ wo papa amaneɛ ada no ɛna wobɛhunu sɛ yes saa papa ho hia ɛda no na wobɛhunu sɛ saa wo nipani a due anɔpa yi ma w'ani mmra wo ho so tawantawa bi a wɔwo ne wo papa ntam wosɔre anɔpa yi a tumnika kɔ papa fie kɔbɔ ne pono na kyea no ka sɛ agya me bɛmaa wakye saa asɛm wɔwo no ntam koraa saa deɛ wei abɛyɛ kɛkɛ no ɛbɛpepa asɛm no nyinaa afiri hɔ ɛnom na ɛfiri na ɛkɔ yi wosɔre akyea no wodidi a ma ne bi nni woantumi anyɛ ne da biara mpo a afe ahyia a kae wo papa amane a mɛma kɔm ansa na nkwadaa nyini ɛdɔɔso ɛma yɛ adeɛ ɛma bɔ mmɔden ɛma wɔ animonyam ɛma wɔ nneɛma bebree wɔ nkwadaa ho nanso ɛma mmɔden mmɔ na ɔmobɔ no nyinaa ɛgyina mmarima no abati so ɛna ɔmutumi bɔ saa mmɔden na ɔbɔ no saa bere suku akwadaa bi ada ne papa pie kɔ adwuma ne papa de sika ato hɔ ɔbɛsɔre na ne papa ni hɔ ne maame nsɛm na ɔbɛgye sika de ama ne akɔ suku enti akwadaa no adwen bɛyɛ ne sɛ ɛyɛ ne maame na ɛhwɛ no na nyɛ ne papa me se anɔpa yi di wagyani na nea wonam mu ne baabi a wabɛduru biara wo papa ka ho bi enti na waduru mpɛmpɛnsoa yi asɛm bɛbɔ o ɛda asɛm bɛto wɔ da no ɛna abɛkae sɛ saa wo nipani adue o pani a wo ni adue nyinaa nso yɛ wo papa wonsom deɛ ɛyɛ nipa bue obi mmerɛ o enipa bɛba wuradan mu na yɛmfa wo nkɔ ɛyɛ wo botom sɛ wo botom no to na ɛnto a wobɛtwa w'ani akɔhwɛ wo papa mesrɛ wo ebia na ɛyɛ wo nti ɛna Awurade se menka saa asɛm wei ebia na ɛyɛ wo nti Awurade pɛ sɛ wote saa asɛm wei ansa na wawu enti ebia na wonya nwuye a wote aseɛ nti no empo no ɛyɛ asɛm a meka wei nti ɛna wonya nwuye ɛna wate saa asɛm wei sɛ wamfa anya adwuma a Sompa FM yɛni umogya ahofo tieni yo ne wiase ɛna hɔ sɛ deɛ yɛhunu no ɛnyɛ deɛ yɛde yɛni huni ɛnko na yɛ wiase ɛnneɛma wɔ wiase no akyi abrabɔ na yɛbɔ no ɛnneɛma wɔ akyiri unim da a wobɛyare ada hɔ unim da a wobɛnya asɛm unim da a wobɛnya aban amanneɛ a wobɛhia sɛ wo papa ɛbɛgyina w'akyi bɔ mpayɛ sɛ wo papa bɛnya nyinkyɛn fa ne die ma no hyia no ɛne ne ntena se asetena pa woni bi na ade ama no koraa ne buo sɛ ɔba ɛde ma agyadeɛ fama no ɛnso daeɛ nni wo papa atam da ɛnso daeɛ ntena wo nsa ma wo papa da wayɛ saa deɛ wɔabi pɛn a anɔpa yi kodwanto a na di wagya ɛni ɛfiri sɛ agyanom ɛnhyira ɛne ma ɛma ɛdi yie anɔpa yi nipa bebree abrabɔ ɛti asi ase ɛnyɛ hwee wode hyɛ bayifoɔ ɛnyɛ bayifoɔ ɛnyɛ hwee Awurade ayi ne nsa afiri wo so ɛfiri sɛ woani wagya ni woani wo papa ni wokasa tia wo papa
ebi kura tebe tren nsa bone papa anopai se wakosa atebia no mu a enka echi kai ba bia firi hwe ase na sachra wadwen kai ne ma no papa ya aka anopai se ba bia wote enye ho na papa te kura sheda fa telephone na frɛ no na chia no wo chia no wi a eya anamontu a wo de kwa achaw pa no de edi kan no na ye anamon bia esafata se utu ho adwuma na atumi aboa wo woni pani adue asam nya mayo enti wonim se wa ne wa na da asam beto wo no da asam be ba wakwan mu na obehia o papa no adare na obehu se waye mfomso abusuafo asampe etia anopai yafutu sem no aha ena yede esie na yada wase akai wo se Adea Akye Abia dwumadie so enie nyame eya adoma enche nkaibo ebeba so yewie nkaibo no a yebefa no nsia kasebo no achie yebeba achire won komo bebre yebeba abehwe yanyinam na nsen aise dum so na san aba bisa umu a na fonfon bi ahyase eba eyeden ya yebeba abedi achire nkomo parliament ensem bebre mampani Mahama kasaye efa emane ma wade mema wade se yeto abama na oba obesan krata no ama abeye mmara na obi antimi anye yeto abama no wie na no asesa okan asem foforo amanfo etwena bo so yebedimu enkomo appointment committee bekwa asetena appointment committee no mampani abobo nipa bebre edin foforo wona ekwe regional ministers ni ministers ahodo o mampani abobo wo mu din appointment committee de krata ababo nse ene adwoadai wo mo beko akodo doso wo mo anopa ye bebisa nimdie afiri mu se vet no kra ekoso no mayen yehu the competence wona yabo din no ede ba na yemfa nkai bosam ye beba sesia Nkaibono mamemfem waso ene obre decoration nyina wura ene Tony Deco trend anopai wo frɛw wasemense wo sɛ office no wabiu ɛwɔ Nkoranza asoso kwan no so alaji sembo temple no babia estate dwa no wo no city cottage nhwe ne mo pɛ ɛhɔ ɛna open quality finishing na yɛhwehwɛ transform your space Tony Brofo no enti wall sticker installation and as a POP installation and drill work no inner near outside painting one na ye ni one one so na home decoration no wonim said you be CCC no afa enti entenatena so kra afre 0245 232160 and 0558 129499 Tony Deco trend bono east heya na wo Nkoranza ha hwehwe na kira kwan na obi amfa soro kwa anda na wachenchena anopa Bojebo Ventures se ope babia ebia na unya nurse na abekọ teacher training university obetumi ato forms no de asembia ni ho a Bojebo Ventures sesi de odi abetum kura ne se ebia na wanya ato forms no ne mu maka admission fee nom ne ade eho na akọ a emfa ho ne nurse nkro tertiary kura wokọ admission fee no wonim school fees na nkasa afi hostel fee graduation fee ene wonu ma pese cultural receipt nyina no ehun fi Bojebo Ventures sebra obetimi aboa mo atua ya asembia ma ho 0209 335 595 0209 335 595 we agent ma Fidelity Bank, Car Bank, Eco Bank, Access Bank, FBN Bank, GT Bank enti bank bia osuku kono ene wo mu din sa wo so ene Bojebo nso edin sa wo so bi enti ana wa hye ne so Nkoranza adwuma bro san nchempe ndi office ne nhwe ne mu na mom se ye kwabi sedika china complex na wokọ akọpẹ wo mo admission dia wokọ ya se Bojebo ho na abekọ wo de ahoma we be ma
0248 876 028. Nemom eno no won Nkoranza ha. New magazine Techma kwan so se wo kwa first gate no eno di anim hwe. Se wo firi Techma ban so a last gate no ne hwe ni mo pe ewo nifa so. Na wonsa kan Kwabis Educational Complex. Wo se SS no ya bie form 1 form 2 form 3 nyina kwanya wo ho. Wo pese oba mra. Titiri won ma ya transfer wa wofo e do o ma ba mpotemu ha no. Eho na boarding fee ni da from hostel dia wuntua kapre entifre na woni school no mpanimfo eni ensawoso eba nwoma ye wo nwoma papa akande bia ebo ama adesua pakoso no Kwabis Educational Complex ewo enya aban de eni bio enso eni free no edi ense eho center of knowledge ampa na one collections se t-shirt Lacoste ebia na rang neck eni movie neck na ape echa hodo pieto trousers ni nyina wotonton na wohia jeans trousers ne knickers anase skirt a ehwa na eso wura ma ne mema fade ho na one collection won Nkoranza runabout no so wono na de customization na ba no any design na ebi ni atade bia mu no enti kono ye design wo de ma wo ya mekan ya asore eku eyi na aba na mpese mu ye t-shirt ya momfa nkona na wan ho na emfaso abaso amamo sanse ho de bo kuma bi no woje na so adwuma papa ene material papa ene wode ye adwuma 0543 889 209 0532 663 264 na one collection na homa no eno no nkasa no pay na enema enkoso emfamma Queen Vidi wona ba hyehyehye anopay ba bia wo bia uhia wo de 0244 361 008 ebia wo de ye aduru wo de ye wo dada aduane edi ana wono ma ye nsa ene hia ewo de aya so mudura Queen V wono na ye original eno na nwowa no ye nhia wo mo ajanan bia ene dwonso bum ne boda so we no ye wo mo etimi kwa akọ kanyame ni bia enti saa we ye wo leta nketwa ne akese ekwa buruchire nyina eye papa 0244 361 008 anopay ubedidia didi gudo didi perfect or perfect kitchen mafia ne wo ho ne nsa no bose minima aduane kora pese wonyema banku fufu abete ampesie mutu ana emona nkasa otime dan ne nsa style bia bi dwumadi bi adom beba ase a open ni onyam no ese enuane fashe perfect kitchen nsa no wonyema Nkoranza wa junction na so Techma kwan so Steve Wood and Hardware Enterprise etra very for office mono no na woko perfect kitchen pabo wo ho nti dia pese onum bia firi nsu so ekosi ase ne nyina wonsa eka anopai wo mo kan yen ho na enka bo no ba wa kwan mu na mom e wodwaton de wonka ebo ahodo aye de ana afoforo bia ya mane bo sa Asantehene no Sompa 90.7 yetesoro nso ebo ne da fom sa abo ada akra chi antena se mo bi mo bo bre ko a wo men ha na open chair so na atese san akoto ne bon ewa Facebook no Sompa 90.7 YouTube Sompa TV anope Adea Akye Abia ensam no doso ewo ho na opeso hu ne se de Ghana ekro ne ne da achi nyina Sompa na wosi uti aha ena we be yese ne mom yeka mese anope ye mo ache amo akwa ba yemfa kase mra eno achi de aka edoso Listen, so Sauti and Cow Bononi of Mantam Noa, Sompa 98.9 FM, Ekutemu pay, Bono is so, Sompa 90.7 FM, Asante Mantam and Potamunina, Sompa 93.1 FM, Susu Cremo, and no pay, and some Suyana Dosona. Na poso, and ye, Mampeni John Dramani Mahama. As a crop ya Asantehene, opem so say to Otosum, you know, se be on my sick as some baby druno, ube here, say, Utu for them. Sebeyo na unyia o minor enemu no yebetimi every mu ena enwechi Mampeni John Dramani Mahama ati asum ko bia o my god ya mamra constitution ya mamra nchi ama no mokọ akọtena se no makwa wo akwa kubusa brewa
na de wo se yi free mu no yi de free mu de wo se de be hyem so no e ba be hyem amana CP esite de be ko Obuasi anopɛ yakobusa se e de asɛm na esi ekire enra basabasa ye esi ye e wo Anglo Gold omo ensase die waguo no eno na wutwa sompa so ne Obuasi kuro no anopɛ honomo etise nie abzanfo we ni afoforo pi ene akeke se de ne se Kasee Abia bia wo bia no anopɛ ye ba ne de aba be sommo aseda kese nkoma 21st clinic so si ateke ntire no a etwetwe wo tutuo no aduru ba bia na de akwakwose duabo ne yadutuo no enye obi na abodua ene enye obi susu na ato aduru abusua eye yade a Kwasi Prempeh ne se ateke ne bi na akire wo etimi eka wotimo no mte se ne wanya stroke no a oje ho ba bia enye fo ne ekire atena ya hodo no e Ghana fa na nyina ye mfaduru enka ho ofre 0540311311 ya ye be jobs no ba bia wo bia no ye be wo no ya kire amo akwam ye doctors no ye nurses ni apom de adwuma efo a womo abene no omo de yenu papa ne bia ka ho ama yade no adwane afri ne paduanum abuzia wonum ena etmechi anopɛ ya bia wo bia no yetimi aba na ya ba besommo bidin edina na ya bo amale bia buga abuzia fo yenye brena afensem no yenkomo ankasa emfa emmamo yedemo ehyasie ede efri mampani John Dramani Mahama na tena ye na mampani John Dramani Mahama ede aseda soronko akwama adesia ewo eye Gambia mem obeka sene nso a emra mampani John Dramani Mahama di nkuni mafresa abatu ne mu no ya afi January bosom de to so na osaye na wakantama densi awi abo aguso sa no pawi anwumra na judesium obedi o man ne ndi akobo sha asase no amama mpanimfo pinu a na ebeta na chi ewo mayimu independent school abontense no mako ene Gambia mampani woni ne mpanimfo bai e de o mani monyama ebeta adwumadi na chi na eja wo se mampani John Dramani Mahama soso no ekode da wo mase a wo hyase na no da 1990 mu akọ Senegal ekọ Gambia kwa amama hodo ne be so ekode da mpanimfo yi ase na oduru Gambia bonten so no na all-kai Gambia fo ne se wakai pa se 2005 ne mum Ghana de hye bi no bedi nsenseme ewo Gambia asase so a ekwa mo fa so ewu ye no na ke se odwene ho a wonte ase wo se ebraso se empatasika bia wo hono mo a Gambia man ne yen hye no mo edebresa Ghana man ade hye no a wo mo ekowu yaya no wo mo abusua ewo omayimu mampeni John Dramani Mahama ne nsem paid a personal visit to my brother President Barrow to thank him for the honor he did to me by personally attending the inauguration ceremony that took place on the 7th of January. I also have come to assure him that my new administration will continue the very good relations that we have had with Gambia. I have always had some relation with Gambia, both in official capacity and in personal capacity. I was part of the delegation that came when there was the impasse after that election. Together with Salif Johnson, President Buhari, we came and negotiated, and we are happy that Gambia's democracy has become consolidated. Abzanfonti weye mampeni John Dramani Mahama yetene nke na no si ya na Gambia mampeni ura Adama Barrow so no ede kakra soso ebo mampeni John Dramani Mahama so abaso na waso man ni nyina abo se de o se ne man ni ye bia no omo ebeye amoman Ghana ne Gambia man ye nkita hodie aye kama na emususu ada ho. Congratulate for the resounding victory. Congratulate you for your resilience and your courage. And as I said, there is no school for experience. You are former president and you are now president. So we have no doubt that you will continue leadership and you will continue where you stopped. Abzanfonti weye Gambia mampeni ura Adama Barrow na yetene Kenya no no so ebo mampeni John Dramani Mahama baso wo nkunim kese a odiye ewo afresa abatu Ghana fo yekokoto ye ne mu ka chene se suehunu a wo no wogide warehemu se ne maye toso mienu wode nhyehyɛ papa begu akwam mo man no afa ne ya pesene na degidon papa bi efra eyachia akɔ empuntu mu yeguso ade mo mampeni John Dramani Mahama na tena ye na
enra na eya Kwaside Kasee na say Akwaside di kan ewo afi 2025 yimu and I'm so ema crop ya Asante Kotokohene opim so say tutu otosum yenu boja ema ewiase mu mpanimfo nyina ekomensia himfie ede omani nyam ekokota echire na enumu na mamperi John Dramani Mahama de adesre eto Asantehene anim se bebi omani sikasema ba bedru no obesre no ada se nenimu nyam ene chese mpanimfo atitiriwa a woni mo mu wiase so amfa no ho anyim no amoa no a ebedine pa so man na hunyehi a yakom yesi kasemu agensemu na chese yetamu a entam no Asantehene amamu a ebedin ede amoma yi pa mampeni John Dramani Mahama ne nsemu a wode to crop ya Asante Kotokohene anim that we have been in such a crisis. This particular crisis characterized by we have ever experienced in our history. Your Royal Majesty, and I remember that at the time, some of the times we had obstacles in our way of bringing stability to our economy and restoring economic growth. I had the privilege of calling on you to use your influence and diplomacy to smoothen the path so that it could open up the path towards prosperity and progress. For him, Danny Radwan, and Son Mampeni John Dramani Mahama, Yeten, Canona, Omana Suwa, and which is soon or the Sedasrunko, a comma Santamana, say a fresh Sabatu a gunner for a babo and Honko Yeno, Ninkunimikasia would Dieno, Ufisa Santamaso Kahumbi, and a mano edi San Kunimua, and then the Maya Tosum Yuno, Abemua, would do a Maiso Samampeni, Ebio Mampeni, John Dramani Mahama, Sedasrunqua, what they Emma Santamaisuni. Your Royal Majesty, I want to take this opportunity to thank the people of Ghana for the confidence reposed in me and the NDC in electing us to government. I know that your expectations are very high. 90.7 FM. And I know that the challenge that we face are very daunting. But I can assure you that we will do our best and will work our hardest to be able to overcome these challenges and make Ghana a better place for our children and our grandchildren. Abzafon to a Mampeni John Dramani Mahama and which is so now wash us and Menina bo say impunto de and your bemano busupa was Santamantama say or say yeah or you know what one tia say is a wabanya sabia or chassie na Mampeni and Adu Danko for no wijidiwa rishimu say or button in Sadia free home na ekoye bibia Ebeka damana free akonya so no odi America koko bia no wabra na contract senwi adwuma na wo so me ye wo ho no wo se ne ho dwiri ne pa na o sha santemai bo se waba ya sabia no enene kine ya ye wo so de ko bia no wo de beko ho no matima bia no aye adwuma ama eso abamfa so ama santemai se beye na konfa no cha ban ya sabia so no wo betimi enya bre no masiesia ya sabia no so ama na fa ntuma pepra. To thank the people of Ghana for the confidence reposed in me and the NDC in electing us to government. I know that your expectations are very high. And I know that the challenge that we face are very daunting. But I can assure you that we will do our best and will work our hardest to be able to overcome these challenges and make Ghana a better place for our children and our grandchildren. Majesty, distinguished ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to thank Asantehene. Many might not consider this the stronghold of my party, but in this election, I believe that the confidence and the votes that Ashanti region gave us. Abzafon to a Mampeni John Dramani Mahama yetene kenen wachiri na Mampɔhene dasebro sebu sususu no gina otumfo anemo ede ensem eto eye domo na etwahia hodo monim ema oreto Mampeni John Dramani Mahama animo se ensem a wabebo so o menhia hemfie no omo ani da kwan se obeye ne se ne yese na efata sebeyo na Asantehene be kono animu. Our precious President of Mother Ghana. This momentous occasion, we would like you
please, to remember always that all the undertakings and the promises that you've made over the air, of the record, in quiet tete-a-tete, FM. in quiet chambers, on friendly lines, please, in the name of Otufuo, publicly now, I implore you to fulfill all your promises to us in the great Ashanti kingdom. Observe nti we ye da sebere osebonsu na Mampɔhene na ejina otumfo na mu de sansami eto mampene John Dramani Mahama enim yefamo enko ensefufrum ne mum yeguso a edemo mampene John Dramani Mahama na tena ye se ebia ye kaya na se ye dupre anamo na ya mana akoba sa ne se obedi ade no ansa na oba bedi ade no kra na Ghana mampene ne ye dupre ye wei na ehun nsema kwakọ ye pii yesi ebinom asese ne ade ade ne ma ocho krata akoma sojafo no se sani omayi ye rupre a mampani di betu kwan ne ade ade no ne tebia sitie no omoma ne hu besi ne sa krata no de koma sojafo no omontumi mfa no ye bia mae ena ma hu akwakọ hia se osere nua Ibrahim ama ema na rupre a wo nyina no ode FM no se koba se otu kwan a na kese ode etu sampasa no na no soso no nyade a oman no etia kapra na sesempoa ede ama Ibrahim Mahama wode FM ni nua no wabra ono a ena kebia wo so obobia no wobo ho a enkoba so man no ebo kafufuru bia nti wei ayura Felix kwachi ofusu a ohani amanse de nkomo mama mpene John Dramani Mahama ne nsemo a wode atudwa yeto aso yegusu a ewo mampere John Dramani Mahama atena ye na enu ache susu no wode krata aba beto bedwasrede se wate eye ekuo bi basum kuo bi committee bi a wono mo eba betena se no maye yamamra constitution ni amamra ne nchi ama no de aye mre de aye de faso bi ani so de chese o se sesa no no enei wo mo entunofo na yentu hu na mo ne kire ya na sa eye committee ya watie Professor Kwasi Prempeh ena eye titireni eda no emera no biti se Justice Sofia Dinyira eka ho Professor Kwame Kakari eka ho Mama Charlotte say Dr. Godwin Jokutu Ibrahim Tanku Amadu no nyina ekeka ho bia wono eba beboa etusa anamo we o kire se mbeka se nso a empenifo eye sanhyehyie we efribe 2010 nimu beka mampani atame osene penso omo etusa na mo we bi pen enti wahye wonum se sankrata ne nyino mo nkeka mum na yehwese enani kire ya ye wo se ye free yamamra constitution mu ne ye wo se ye de hyem susu no na ye de ahyem we soso aye bohye baako a emra na obontoa ewo eye afietwe mu abato no mu no wode eto Ghana fo animu se ye de oman ne hyede nsa obeye enani wate committee omo ba bedi saa adwuma no yemfamo enko Obuasi yemfamo enko Obuasi nendra eka de enka kru no edane butui efri memenda na jo edibesi enra Kwasi no na enyasem ketua ewo Obuasi abonten so ne nyina eye galamse mrantie bia omo eye omadwene se Anglo Gold Ashanti womo ensase ewo eye Obuasi abonten so no mo wura ho na chese wono makwakope kakra ede ato mu butum na na montu ano mutuo no na tumra etia mrenti no asogafo ano mo boban sa abre no ho nom no chese eye omadwene so mo makwan ema mrenti na enko ho nom eno ena mentimi ho ase ehyase a etuo eba mu a se yede mo kase nipa be nwotwe ekeka ko dudie wonom nyina aye nyankopon dia embebi susu eprepra ano wo hia a doctor fo ewo Obuasi ne omayi mu epro mo nkwa ede amawunum na obi a na de esie ni nyina na ni samu obi echeche nsemu se de kire ye ha bala jama de o sani oba na we be so na we be ba po egirigiri ya do no kwafo oba na hu o mana wa musika o na mo be bi o so na me be ani onya o he we so na mo ko president no ku so bi de me so cha no so na ana mo se bi so ru da bush mo ko do observe nti we aye odansinia na de na ACC na jonoa ma de beche eye Kwasi ada enra
ɛwɔ Obuasi abonte so na nani sem bie na na ɔcheche nsemu de akyerɛ ye no ɛno akye so no abrante kwa baako a wɔno so so kɔ Obuasi eba ne galamse ne ho nsensem ya abusiafo na ni di akyerɛ bie na de kɔ so na nani semu so so kakra Wotie Sompa 90.7 ɛne ɛbɔ nkɔmmɔ sei Mukuro ni ti company no. What you say? Yanim krono eti company no. There was so many ways you be will company nim. But ha nko for we. Eje, you do nyankopɔ sa mama comedy e be ma command mo. Say eje ma comedy e yesu be ma command mo. In so many ways, yanim so many ways be ti mama e command eje. Ada oko import ni amani free a on fa me fa Obuasi ana. What the name no oko free a habo a on fa me fa Obuasi. Observe nti we ye am ranted bi ne yete wo mo nka no de cost Wotie Sompa 90.7 say bako busua soso ne yedi nkomo say bako busua soso ne yedi nkomo I was there myself and I become much you want to pay 3 a.m. midnight and you won't get it to this matter. No one is above the law to this matter. No one is above the law. Please. Nobody is above the law. Please, I beg you. We admit that they didn't do well. We admit. So I had we admit and you'll be concession. But not to kill the person. Straight bullet to the head. I don't know. I don't know. Observe nti woye obi a ugina de man this amanyuko no wo Obuasi abato mpesua so first love na yete ne nke we yemra na omone IGP edin komo na Obuasi eye commander ene IGP edin mo na Obuasi eye commander ene IGP edin komo na eye ma me first love wo hono mu bi na NDC chairman ono so so mpesua no so hono mu bi no mu nyina ekyirem de akyere IGP de si ye pa hono mo eno no mo hwe ne mu so sanhwemu ebekoso eno no ye hyem bose ye ni de akyire de bi frato bia no ye fa enkame mu ye gina we so na ensemo e papa no de ba beso me na no pay o Sompa television ne Sompa FM so no ye de mo asiase ni asore amoma hina asaso atena se bio de Adea Akye Abia dwumadi atwa mo so kukua na no pay o chinchin fidie ne de ma me David Chan na de ye call television e de na ya bo amali bia bo no pay so no mo machia e de ya Sompanie enyumunie, sompanie Kasee bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, Sompa. Wotie Sompa 90.7 FM. Hello, Kofi. Mabedon Nkoranza. Na maye wa kashe wa me hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Tumi ya maji senka bedua. Nanka mako Fidelity Bank. Nama koi cash kakra tume ho. Nanka masendi ska so kakra makosia. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mama ne zumi rubber bia. Yesi cash ni ho. Oh, se wo senka o frementem. Hwe, mame ncho. Bisa se ope Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. E honko a. Ene ye sika. Esan sendi sika dodo bia ope. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem oton Richard Cars, NSM Cars, oya transfer, and also register SIM Cars, network bia. Hey, oye we nyina. She, na yesima wie, Bojibo nko a, ene Fidelity Bank, ene Eco Bank agent e Nkoranza ha. Se ubia account, o sendi obi sika, anase uko jiska ede free Eco Bank anase Fidelity Bank account mu no. Ko Bojibo Ventures. Emfa ho ne bank ya obi save. Obetinya send this car no Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wadi krase. Edwabo nsan no nchepe. Meda se menua. Fre Bojibo Ventures e 0248 089
no me mesere wa be yi ne ma esu anso ase me na ahya ase fifiri gu ahwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho ne ma ani bebre se hwe ebi mpo sa gu ka ni mo an atekwa ne hene na bro sana ase wo no na me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da you fi niema ni bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokra ni wa me kofri yi emom Atiko Home Stores niema no bu afunti na ma sika no to na dudu om Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a ope fridge double decker tabletop ana deep freezer ice chest ya ka ni coleman size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches kopem size bia wo peno na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals and energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey irish cream vodka and dia keka ho washing powder and semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e frabrochi so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243629295 Atiko Home Store Tano factory price ehwehwemu mapa abada di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a haga na fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye Obuasi ene ya yese se wonum aduro no akoko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebayidi afiri ho menim sabre baabi a wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hinta samo a sabre ya wo temenkan medema wo no se edi no 3A co capsules ya koko master mesra wo tie na sha no nso babia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpota mu ofo mani nkyere efa fodwo ena afen so golden amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpota mu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe ni mu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibidro depot insokochimdi atwan yachi kofa kontonkroma su kuntumfidie na wode kwae bretuom ahoma chamfo mpobo unyansa pono a eyi ehuni ahan ma yuoni atwe yi achia wo kwae ase enunti awofo ne ahwefo samusan Kwabisi High School ho a ene net se de wode kantia konsuo na de so ne yesesa Kwabisi Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no na say de wode senior high school na ka ho no ene nyina ne se Kwabisi Educational Complex for no ya de enunti Ghana Education Service edi ku wo ho pa na won hyehye pa wo de bia senior high school yi enunti na wo sha mansa nyina bo se wo bachelor wo Kwabisi High School a tertiary street awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enunti ka ho na admission course adisuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje won mo hostel facility ma won free chichiri any benchre na eba no won senior high school abrosan no dia
keke o ko beda disua keke Kwabi Senior High School akyerɛkyerɛfo na benki tasuahunu so wade kyerɛ mu na wonim na poso a wɔbɛkyerɛw ama wotwa wase no simple Kwabi Senior High School one Crescent New Magazine Techiman Road ofri Kwabi's Educational Complex pe na wokɔ Kwabi Senior High School ana afrɛ wɔn 024-887-6028 and 0553-959997 Kwabi Senior High School Center of Knowledge. Dear waguo no enoa na wutwa sompa no krese dia uguo enoa na utwa abusuafo yesan ma munyina ache ye ma obibia akwa ababiem aha ye Sompa 90.7 FM ye dwumadie ye frɛ no Adea Akye Abia live wo Facebook Sompa 90.7 YouTube Sompa TV na wadi achi wo ho obetima hwɛ ye live wo honum te sadia wo hwɛ wo TV so pepepe ebiu anopei yesam wache yem wakwa aba na yaka wo se enche yebecha ase na yedi nkomo ene ye dwoada na wotwe asase na adwuma yeda edikan na yasimui yegusu a kakran 90.7 FM ede ekoyenim ene na America mampani Donald Trump yade ne besi akonwa so 12 o'clock GMT ena yade ne besi akonwa eso ente ya na Washington eno eye amanebo a the weekly spectacle airbo Peter Cardinal Apia Texan may be the next pope story on page 5 we check the weekly spectacular or say eye Peter Cardinal Apia Texan obetima ba abeye pope ewo ho enom well yenkwa ahoma no eso na yenkonkodi enkomo kakra ye hwe yenyinam ayese nansen wo ha na foinfoin no asan aba ebi ka se dumso na asan aba ebi ka nsen bebre aban mu mpanifo se ohaw pi ewo energy sector no emu enti anopay omo pese womo edi nkomo to the extent say ECG no kra no ye be dane ama ankrankra ye privatization na yene obi a onim energy ho nimde enkodi nkomo Dr. Eric Ifa Dunyina yene no enkodi enkomo Dr. Mpacho, good morning. Morning o. Na ani de mu anopay wapom te saying minimum bible when also adom ne ahwe ye nti awrade de acheyen right Nkoranza man da wase Sompa tiefo da wase say anopa heman yaba opunu mu a waje yen so say woni ye ne ebe kasa ewo ha enom se nipa bebre adwene mu aye omo kesene kakra ye nim say eye dumso na aba ananye dumso na aba aban mu mpanimfo aboya amane say how bebre ewo ho enti kura no wo mo hwe kwan say ECG no kura no bia ye bedane ama ankrankre wo nimde sononko ewo energy sector no emu wotena se a na hwe nsam ne din a wo beka se ye how ewo the energy sector no Dr. Mpacho ye den ya yo me da se mama che o telephone nyina right nkania adwuma no se wo fie na wo adwuma na wo se kania adwuma enema ahodo be miensa ene kemede ba nkania adwuma no wo mo akwa ahodo miensa ana se de bruni be freno supply value chain no wo mo 3 segments right generation baby a ye no nkania no ena transmission baby a ye twen electrons no fa market ya kese pa mu editry baby omo eno akania no edeko load centers ahodo box supply points ewo kuma se takrade temaho boga wa tamale ene walwale ne de kenka hon ena fe your distribution segment ya no so ECG ni VRE netco omo twen fi box supply points ho the buy fee money money farms in ade it is akwa me saying na se timato bi eba ho ukani abiti medum na the kura ye bo ho ani enyanya fuel supply ne cross indebtedness how no na kani atimi dum and say distribution segment no
omo enfidia omo de esomye no te say transformers any substations any conductors and no from low voltage and no from by a fee no anyini ebi ache pa ye bi nso overloaded ehia se omo esesam omo peje bi mo transformers yo wa yesesam de na kese eba conductors no so ebi I underside that e free ho e de esoso kakra e de ba ebe increasing current carrying capacity among Kenya Notimi abidru ye fee yes Kenya nyina ni nyanya fuel supply crisis no na Kenya timidum and ebi so why scheduled maintenance do why no match so memenda no pa bia ye bedum feed away na ya maintenance bi o ho bia na enua ni wire bi mango ne anka ne pe bi anyinyini akura feeder lines no mo there was one more vegetation no so the be enkura Kenya no ma feeder no entrepreneur there they no order that sure and anu ya so akoba say ECG4 day omo generating Kenya no IPP independent power producers na omo kabibri ya omo timintua enti ama generators no so ska so omo ditua omo supply natural gas and diesel kano omo so nyeska entua na the man ha been say yen Kenya ye no organa ha nyina no emu be abroso na be 40% depending free hydro yeah no the otoman kwansu a wato amaye no eno na ye de no anti yen tonsu no na be 60% there eno no ye de natural gas and it is a no Kenya no right na say sa a high percentage we na wunye skantua natural gas ne diesel no car na necessary high 90.7 FM enti ho no ha no friba no ha no so a car better ho no bibi say denti na car no buy right ECG4 den Kenya no brain we ye fie mu eni ye nyimu ne de keken ka ho a amanfo entua ka papa so Kenya se nye se wo prepaid ne de Kenya no brewa omo postpaid no ye de brewa obeso no bosome baako na say 30 days no na 30 days na chi no mo meter readers abefa meter reading no mo de ko omo kwa omo de another 30 days na produce o bill ye de abro ye de brewa me asem 30 days bi mse fatua eni na chi no amanfo ntua na PRC for am omutumi se omum enstampo bill no so family say na otumi no ntem wa metua ye be disconnect on Kenya no do be kom no na over 90 days ko be 100 days no on Kenya no untua ka afi no 100 days na umo ahodo say e wo mi ensape ani akire na se obi ede the commodity obi atiska akoto no the bro now we soon 100 days na one kutia nipa no bedi baby ono koto ade no ka what you say aha nti ECG right Kenya omoto maye no na apart from say scanner yentua no tentem no so Kenya no ebi yira eno oka say ebi yira any say amanfo ye illegal connections so okoso Kenya ono de ne pem na wakota po Kenya no baby every baby be kura no the wise na fa asase ase o de afa putrum akata so ohunu so atwen Kenya kura ko ni fie jontu yaka ebinum so mita na e wo ni fie no ebinum ye so clever so mutim bypass mita no on say ye fie mu ni ma bi wo ha etwen Kenya kese pa se say deep freezers air conditioners any bi wo kura ni Kenya de ade na wa bypass e de electricity no akofa sa na ma no so a emfa mita no nti ni deep freezer ni fridges ni ma atwen Kenya kese ni nyina no oso no kwa ya wontu aka nti at the end of the day no na ECG Kenya omoto beton maye no be na imu be 40% 30% na ira na so the 100 cities ma ire so na obaba so mfa nkojo nkodidwa na oba na the 60 cities niema na aba 40 cities niema no ama ehus ga so amfa ama
na also ya ban yeni aban adwuma yeni abosome bia wakatue pepepe bi meka ho ye nteso na da bi out of 100 cities no ko ira 40 cities a ufi se bosome no bitima koso abo akoguma ama bosome na kwa wiye bi utira nyi ya be na otwimi no na otwimi ensantem na chop money nasa na otwi ba ko na mi no na ka no be na fidu family right de sana e ka no e da ho no akwakoye e ka se nkane no bi ira sana etre right e hawa yewo limi no na maka kire no nkane no ebi yenya crisis no nyina no na nkane etimi dundum dada very well ka ye de hono so and also kofa crisis e de abrei but the CID ma men kan twa to say you need dum so okay by ne IPP so no mo apply hello o mama hello I say ola no I faint yente wonka yente ubetima position kakra wadaroma se se mote ai ne yete wonka de me pa chance se CID enkan yakoma tu yeyem right edum so ni ho the sense say aban ne omo supply natural gas no akasa na one IPP no so akasa o pe o mutika de ama omo ndi o mbeko so a generate nkane no e de amaye yo doctor yeda asene said the wesi akire mu efa eye billing ho nsama o kan ye enti ebepem sabre ene emfie dodo a yaye adwuman ye ni system bia na ye ntumi nya system bia billing no ebetima ye wano a chen se ye de beto ho na ebi kura time nipa no be so kane ano eye daduasan ye be take daduasan sana ye de bill abre no ye de bill bre na e be take nipa no daduasan sana wakwa akodua ti na tese afe no ye chemu miensa na tele ba ko ya akọ eno no ye ni kwan bia wo ho a ye betima ma bill no aye intentem sorry kwan wo pa eno ani prepaid metering no eno de ye de mawa picking cry right ukoto kane no kura tuaka ansana ode abanfie abeyusu eno na ebebo ama ate eka ye de ECG4 no eso na minim se omugusu a omubobo prepaid no omugusu pa ebo almost every a year bia no omukoto prepaid no biba e de besesa postpaid no right minim se as time goes by no nyame adoma omubetimi a replace postpaid no enyina na said do no with prepaid ya ebeboa ma eka ya amene adwuma no eka no afri hono right ena wo ye ka eka ho asem yi de ebinum nso aka say the whole management of the Ghanaian economy no eka ho bi ene ma yenya sikasam how ewo ECG wo mo kasa no nkyeremu ene say ye hwe tariffs na ye gene in Ghana cedi ba ye tua IPPs no eka ye tua no in dollars said ya wo mo kan ye nokra ampa wo expert view e wo ho pacho ye de wan nokra de wo man kan yin nokra pe san se baby a wo mo no anka ne no nkrofo na de wo mo mfidie afri ebruchira aba bitintim right so wo mfri ebruchira kura no wo mfri Ghana ha natural gas ne diesel no turn in dollars enti fatase electricity no baby e koto no pricing in dollars said the beya baby omo koto omo fidie baby omo to natural gas ne ade no omo so akatua no omo kotua honom no emfa how emfa mre omo na ECG4 koto the dollars no omo beto ma ECD no CD so on say onyina faako na ho ahomete okosoro kakra no waba fom badodo na eta akosoro enti ono so ba beton kane no be wi obese sandisika right na okoto dollars na dia kwa kutua ka no na ebi here say obi su more CDs e dia to dollars na than at the time na okoto nkane no but I say anti say da na o sign contract for nkane no na dollar na ye 15 cedis right per dollar
Right. Na ebe do so obaji in sika obekwa akutua na dollar no ko 16 cedis a. So aboka 1 cedi. No so ka ho bi. Right. Enti se aja onyame beye adom na ya ban ya yinya na ban no betimi ahwe a control dollar no kakra ma dollar no o ji America tu bi no a no so beboa ama energy sector cross indebtedness no eswati anase bi kura na free for kura de amai. Right. And the chato kura so no aban no so na meka aban a enya aban wi nko a o efi aban abatwa mu nyina systemic. Enti mo bi nka se aban ba ko na me bone so mo. Right. Ya aban a yenya nyina saa na omo yo. Security agencies, to say prisons, fire service, immigration, army, police, and the incredible neka and hospitals, right, and schools, and ministries, departments, and agencies. Omo can ya base in a buying any tria. Na aban so born a home modern day utria, but untrian and tentem, and utria so. Untrianina, and also can be an arma easy for deca, right, so, right. And the Abayan Peco and being fastener, the agencies are mabudi, on resource or no one can send 2 automobiles. Abayan is free at home. On say, Diabata Boa, Dicha, no great. Vesa hospital, na hospital deca. Na the same time, in say, Sebi. Yibushia for any young Kasee Mukre, Yara Hospital near the Eco. Na hospital deca, na ECG because of Quakuchem. Dabren will be that a theatre in operation. Which Makuchak and Musamana, Untimincha, Nanso, and Untina, Omoka, Air Course, a pilot, the University for a good school, Oma Kahobi, almost the lecturers at Roma, the ECG bit Makuchom Kanye Mamana. Ministries, departments, and agencies. Which Mako regional minister office no kudum ne kania DC office which Makudum no. Nina na ma aban DECG eka nina so ka hobi. This system no everywhere beboa. Yo. Doctor, maybe fana wa ya no ewie na wenya kwan ya de foforo. In the life of abina utwa mu na anu ya emre bi omo ye omadwen say ombe privatize ECG to some extent omo ye krama PDS eba mu ewo mu na yesan revoke sa contract na ne keka ho enyina the new government awaba so omo President Mahama ono ankasa hente say opese privatization by the energy sector particular ECG no emu. Minister designate John Jinapoko Vetten on also Emma the same hint say obehe say yebe ana yedi nkomo say yebe privatize ECG. Epacho mo na mo nim de wo the sector no mo ECG aye so bad say privatization any ye only hope. Me omunya kan gina kura na magina no. Me school days gina me gidia ne say can you no the private sector and some beboama inefficiencies baby no aba kai die won say CD to dollar exchange disparity no aka ho bi die but do no inefficiencies right say the medical kan no wo de 100 cedis small area na obaba so wo di bia na obeba na 40 cedis na 30 cedis ira inefficiency what you say right se kudi private sector semwa obehwe se managers and directors or the manager o monsano wa enamoso e man microphone akwan via kanea na wontimi ncheke en control hu babia kanea na omo via efri na wonso ano no ono wa semka obetimi afa kwan bibiri so atwa so ebia obetwe promoting assign ana bi kura obetwe wa homa so ana bi obetwe o pay so ana kwan bibiri so bi kura obi wodi so or private sector and sema bebo ama inefficiencies na free ho na eduma bia so cost of you can say operation no be efficient ma cost of operation esote right cost of operation sote
ebebo ama cost a wo deliver service no ma consumers no cost no beba from right cost no ba from end user tariff beba from what I say the bribia be CPOS support to kan be no matum 30 to 40% na ya eyira no POS mamu kwan say am say jabre 18 to 20% eyira kura o mo fa meka ho e ma yen consumers yentua oh de mechire no na sa fe ko ba se bi nyira bi mu a o mbe sign de abeka ho se yentua na Debbie, until Bassa then a beba, electricity board upper form. Right. Until efficiency lead to lower cost of service. Sure. Until now, Motoa made them support. Yes, a tone as such, but Yama private sector, and me so no vessel my yen. Right. A be more efficient, ama a born upper form. Right. Doctor, Adena private sector bet me I share, I'm efficiency abum. And near my private sector, quite on Belfast, no. Adea na yedin say ye be sa ne mani nyina bi say wa ban samua so what enipa bia you say stick to what you are good at aban ewo areas sa areas we na aban areas of specialization pa right na electricity adwuma no a business buying and selling buying and selling no enye one of the areas of specialization my buying right so right buying and selling individuals adwuma 90.7 aban so e ko didwa sen e ka bia dia en ka aban adwuma ho right individuals e bom modern wo dwadie ho e chen aban and moreover aban so so wo hwa tete ni nyina fi menim ba bi e free obia wa adwin bi so aban de aban de ukra umo ni brena wo hwa aban adwuma esu biblia aden wo de wo papa adwuma na wo fade na e ofi adwuma na wo de mechire no wo enti amanfo ani nko aban adwuma ho kese amanfo ani mbre sa aban adwuma ese ya ha amanfo kese na mom e individuals nsema na private sector nsema wo ne hwan a o memeli misika bi a billions of cedi abe to ECG na me de ashawo say ya wa bebo meka na ofi ama misika billions na nse enye yi kura kon bia me do be fa so a obeye adwuma na yi ama me saka misika no me do be fa so sure enti sa na che yo doctor Anopei Nkoranza mind wase ene nkomodie yeso me damase right abusiafo ene outi ye Dr. Eric Efado nyina ye ba no enkanea adwuma ho nimdi a wado musuko okwadre ewo mu oye energy expert ono ye no kodi nkomo ena Anopei oye Nkoranza de hye na Anopei ye be se kwa ahoma no so parliament appointment committee betna sene afi LGBT emra no emeware ma memeware mema sa amra no sabre de emra no pacho se obi nsan no na enye adwuma omampani Mahama se emra na wu nti osanya aye bibia o no na se ye kra yi school mu kra no ya nkyere nkwada no se ba betima ware bema betima ware oba ene na kyere se yete ye ba bia no nka ye hia mra bia kra Ghana fo bi se hwe o pese ye to abama o sa na kan ye ope obesane but yenko parliament former member of parliament at the Nkoranza Owura Nimunyamfo Charles Konadu Yiadom kwaba homane so honorable member good morning good morning na Anopei onidie mu apom te saying already adom ene Nkoranza mampaibo me ho ye papa yo ye da nyame ase Anopei ye frɛ wa tiawa ye pe parliament adesua kakra na niema adesua we hu akohia ne se parliament etwa mu na anu yi na sebedu etoso nwotwe etwa mu yi wo mo ye mra bi wie ye parliament pass ye a ye de kokoma omampani senka onsan na enhyase enya adwuma hona twitwitwiri kakra eba ye omampani ansan ya na ne braso a okoi sabra na ye campaign omampani ote akonwa so nei kan se obetra akonwa so pe obesan sa amra no ama na ye adwuma nyame nchaade abandada no ko wansan ena aban mono ya ba afedi aye se ye kasa no asesa
say parliament ba ko na wu enti mbara na wu wada Roma be mayadesua no pay na yenhwe sanete samra anti LGBT bill no pacho awu. That's it. Mamma Kenya so Namanchia, Nanamahene, right. Number 4, the 4th, and Nanamachamkuga. Nkoranza, Evapanum, so for, and then Penny for, Yamkrum, and Nanabos for ne, and with no Fanam and Animal Brady. Near Bushina Funina, Michel Viano Pay. Any kind of, I said, get it, and you might be a say, I have a Passoa Parliament. Ebe yemara na marano bedimu ansana marano afi kafe marano e operation na ye adwuma ogana right yedi kan no there will be a first bill that bill no omampani the fa which the family so so she ga trying to get right and minister of justice and call no or the fan so na or the aba parliament and no you send a bill I introduce your parliament sure and you begin to refer private members bill right and no member bi o ho no pese de sam George ye bi no obetumi de aba o parliament ye gituma ebetumi afa process no na ni nyina mu no se eba ye wode edi kan na eba speaker agiria ye be first reading speaker ebe ma clerk na kanyama akan mu nsem nyina mu bi atibi eto kan mu nsem nyina mu bi atibi ya na wa refa ma committee, your committee be constitutional, legal, and parliamentary affairs committee. No, I said the committee, you know. That committee, you know, for more money, you are 14 years. I could shame. So, look at Kushima, I say, you kind. A matter of organ, no, and no more bra. And now I said, the baby woman, and only constitution, you know, Yamara, couldn't know, the bra. Right. It's committee be na committee no the report no aba. It's or the report no ba. Na I say almost na say so mo e yehwemu na anka committee no. Mo tan so a ombe na public. Am obi anso atibi ni na gana ye den. Aba but Ghana the air and say na committee ko share baby. Or mo aye mo you know mo the report aye den. Aba. Right. Or mo believe report no. Our parliament. Auntie, a little report me we are. I think the second reading, you know, ever. The second reading, you know, we are. I think the parliament debate the principles of the bill alongside with the committee report. The committee, you know, report where the buy, you know. Committee chairman, other present, you know. And the principle, you know, so only at the NTSS bill, no buy, you know. I think that the whole parliament, you know, yeah, Baba Shenna, yeah, debate you home. If you are now could be a friend consideration stage. Right. And one day ever close by close. They actually says our close we say, you know, and contradictory way. We know, and we know, ever final crime with you. Yes, and it do be so. Your preposition you are. And that we say as a son at the Nankasa as a woman. Right. The I am funny say, now no Owoahene. And maybe some puff washes it. I don't know what to say. Anopa. Say, Obaha. And they say, a more non or and they say, would it? Now, Samarano. And the Shawana, where's you look? May and Shah. Baha. Say, May no Baha, like I say. And Sasa Ubaha would it be at that time? No, Bawuya. And Brandon Mincho. And young shit. Right. But the shy other show, a more non conoa, and that will lose you. Now, no matter what from that. Right. I think you will be only 1 year as a 2 year no. If you are not so parliament, no machine, right. But you have to sign a man, son of third reading number. Let's speak on my class, no. I kind. Nothing will be you know, and not. That reading in a passing a man of a embra. Okay. Now, when you know, if we are a young Magi Moon, she said a call for presidential assent. It says, no man believing in Saying, right. No man believing in Sasha, we are. Abayamra, Namumrano, he said, a gazette, a fina, CG,
Chief Justice and other justice of court no judiciary also ebefa no my interpretation. Na say could no mampani ho. Na say o mampani answer. E ho na ya problem no ba no. Right. E say o mampani e na ba ko do nan. Otro memorandum bi no o de koma Speaker of Parliament. Na o chese o na ya de ba ya no. And you might be to say about the framework. Name wouldn't say, but Yanka and then such I wouldn't find you say. Okay. Now, Bra or Trot Yaka common speaker, and let to 9 8 weeks, 14 days, you know. Not as a or affair, nor the Council of State. Into a poor speaker, man, you say, my refer in my Council of State into a more day, or more years you move, like you visit the animal, so I then. Ati. Aha. The Council of State also almost over to him. Na the SSB or Mudishim, and I be among fashion him. Na almost to Omampanifu. I was saying, you know, na Emrano Economa, it materials as a Jim was a just Yanyana Ampia. You have a Chakra Marano Bout. Na omani to be so Adea and no and so 72 hours 24 hours 24 hours 72 hours so there are many days na answer and so within that range, you know, and so bro as a embrace sha yan shemeni when we are so and for how be kasema or my noma. And also Omampani Council of State for no, and one net at Diasa. I say, net Diasano. Omo, yes, no more declared reading of Eba Parliament. Right. And a honor Eba. Na, another year reconsideration of the bill by Parliament. The Parliament also, the best actually, your company, if you want to yank all the mission, and I Council of State for the mission. Now, yes, and actually, you know, a prayer by resolution. Parliament, as I said, at least 2/3. Say anybody at the Parliament, and one say, Ghana Parliament, you know, any pair of Parliament in at the Asa. As I said, I know. You move at June to test and walk 2 tests and walk. So, members and women and son, right. And not 30 days within 30 days. Not any decide to mano. I say pass it. The passing we are a faina. As I be a co-oman na Omampani aside akosai na papuche filmone ya gazette eti wo hwe ayina time bound emre eda so emra eda ho eti se ekodu Omampani wa na se Omampani ya se onyi ntuma right ese anya hwe kura no enna dunai Omampani choko ma speaker eti Omampani anya sa ade ne de that's how no Parliament care boy any man no that's for so be anya dey amaso right now mamenka sa say we say ni na koye international community so no I say my na sabi omagi na opuna so sikasem na sabi se munu bia omudi no make ka say kura no Mama, he said the American no money, you know, what is I did not from the day, no, everything not from Mama. Yeah, that is Renacasa. Says I do way, as you say. Now, what this idea with the two, yeah, said, oh, Quaco sign, said man and madna, and man and man worry. Oh, you grow all my dying up or sign, or which matters or whatever sign. Oh, and you said, Kevin Cofuria, or which you say, a man of the name was a general, no, my becadaho, no, Mr. Flower. No, I know I saw a dino. Can't move away a course with Yapiano. I quite saw my be you or Murisema. Ghana for your 5 quarter near the Korea Sereno.
Right. We are not on one material maker man penny corona. Oh, I deal with you in the fear. Lady see. No be nothing. But that party new position. Only in pet face. Sadly, we are man penny with Kwasaya. And why be free? I be free, and I be free. Be free and all my Emma. It is only an year younger pressure and also. So one sign. If you ever do almost like kind of be over, so we said no. At the end of my name for crime, if you are there to it, may you see no channel at the chance because of diplomatic relationship here on the other, you know what? One thing is at the end of the day, a big relationship. Right. I don't know how much I do with your but maybe a message company, Mama. But the Bruno, on one casa, a bay on preparing a bill. Not on Funko Parliament. Right. Now, said the way a campaign or Kayano. Oh, yes, I did not. Then we yam, I am a dear man, and we never say price the more because Ghana, who share your system, no man, or some beer, no man, as a society. Right. Menana, as soon I almost home. Sadly, we are the idea to find your crash, you must be money you grow. Proud, jump the correctly. 7. Obama and Obama, you see, but you're more Obama, said you be crying a cramming, or the no Jesus Christ. Right. Oh, this sadly way at least of 4 and Yanaman Crabo 4 would have which is some beer, we are here, minimum here. Something in our keys are here. And the idea, young Casa, okay. A young yet what you can say. Not Obuasi about what you Yame and Ebo. Be about the Yame. One point Yame cannot an anonymous woman ever, anonymous chili. Or in Kremomu Yaneba, Islam chili. I didn't hear a Lacumiano to be the Anaya per se. It is Mama. Say, Sadi, we know. Right. I did between yesterday and Munyam Cassine, or no one prepared for because normally process a time bound. I am not bread as so. Indeed, the best number said, bread we are not a cell, Mampanisa, one sign. But no one can suspect me in the bill. Eddie Amatoni General. Now, what you call Parliament, a colleague. Now, Parliament, President majority, my Okita, Yamiadu, Ukita, Padona, Samara, we need every crew, every sail through easily. It's a very on my Ghana for assurance. The brother say pressure also we the ministers here, MDCs, you know. The man time bears if you see a Kwasi match, no more. Nanka no one can sign your bill. And Franco. Say, yes, say, Sadia, maybe kind of way you are here. But the good way be, late Professor Moss. What kind of plane was your values? And to see any a mamma, your man, you know. Sanya, we say that the Yadi ever get to. Now, if I say, foreign communities in the develop what are the need communities in the and I imagine more tracking. Young Copon Bashana by now, my banner is very successful. Very well. Yammy Bashana. Yammy Bashana. Oman and in now. Now, on your Sabia Lamfanco. Now, Edmunyama Ubinia, Pijan, Yami Pijan, a Bayasan instead. Or when we are 7, or Margin. No, 7. I say. Or wouldn't show we about a tool, so say, why you I am my way. I didn't hear why. I had no man penny. Right. I could one sign. Then you also could hear by no. I signed a good job, I know. Oh, some joy, yes, after members bill on the Koya or Pushiana. That was an agenda. Was I young boy? One side because was I diplomatic relation view or no man, a bit now, because I only young point to now, no man can be out. Which me at the end of me at home, I'm not mine of catching at the level. Who press only in terms. Hey, papa. Now, only young couple say, Honorable. Exactly. Anope en komona ye de na ya boma bati se ebrena so ye be fast sports. Nyame ya admo chena ye be to ankomo we na ya hwa appointment committee so nsama ye koso ho. That's it. Nyame nshira obebre. Amen. Abusanfo eni atiye eye kanem na hye bedwani e de man Nkoranza na afo ye wura nimunyamfo Charles Kunadu Iyadom. Ye mfa agodie mu nsam ye ba ye be to aso. Yama wabra yebobo the way games no enso esifa ko ye no enso etimi ho ndi hwe
na fa no enso timi tutu ma me na bibia enso entimi enye kama na sei ena results no enso ye enra enso Ghana Premier League nim match week 17 no uramu a Kumasi Asante Kotoko etifie ehye mako enan ema timu a je friend Vision FC Tibete kanu baako Accra Lions tifie anhye ema Bebian Gold Stars enso ko ekoshen economy ensa unya kum Chelsea a ono so tifie hyemienu ema timu a je friend Mediama enso timeti kanu baako sanso ena ohwe a ubenya Heart of Lions a ono anhye bi ma Nations FC enso ehye kanu baako Holy Star hye baako ma Biana enso etimi hye baako Lagos City hyemiensa ma Dreams FC enso entimi anti nso Ateman hye baako ma Kawela United entimi anti Samatters enso entimi anhye ma House of Folk enso entimi anhye bi Young Apostles anhye bi ma Bechem United enso entimi anhye bi no ene sede ensem no enso siko ye wo Ghana Premier League ni ma be onsensem no enso eto ani e odwumade ne so na uramu a league table no enso entimi asete fe because first round no enso atimi aba na wiye na first round ba na wiye no say na Ghana Premier League standings no enso sitie Bebian Gold Stars eto edikan owo 33 points ubenya Nations FC a ono so di ho 32 points sanso na Asante Kotoko aba abeto so third ono enso 31 points Heart of Lions na no there be no da soro ho ono atimi drop ya ba abeto so 4 for no so 30 points ubenya timu a Jefen Accra House of Folk ono so to so 5th ono so 29 points ubenya Bechem United odi ho ono so 27 points also ena Mediama to 7 va ono so 26 points Holy Stars enso to so 8 for no 22 points Samatters enso to so 9 for no so 22 points Bekum Chelsea to so 10 for 22 points ubenya Vision to so 11th 19 points in Swatemato so 12 ono enso 18 points Young Apostles to so 10 ono so 18 points ubenya Adea Football Club ono to so 14th or 18 points Dreams FC to so 15th 16 points Kawela to so 16th 14 points Lagos Cities to so 17th 14 points Accra Lions no to tratwa omo enso 13 points I know and Ghana Premier League no hon sensemo a me de to ani me enso ewo dwumadi ne so na yan start na ye nin komo se runs for mama signal no na se bibia timi atoto tomu a je behwe ne atimi di komo ama eye results no and after the game and some atimi to dwa no je timi e di amamo de ama start was head coach and as assistant coach e de ma timu a je fane Bechem United e ya ura je fane Osai after the game odin komo and o check mu the way anoma no enso sifa call ye enso game no odin komo e de fa ni team no say they have a very good yentie Osai wa ya ne semo a opere ne e de tuja. We have a very good team, especially those who are injured. Both players who are injured have all come back, so it's going to be a very good game going forward for the team United. So we should count ourselves every game in our home. We have to win. Thank you very much for your time, coach. Thank you. We have a very good team, especially those who are injured. Both players who are injured have all come back. No, and Samoa or Saiwaya answer at 2 no say no very good team. The players don't play no be na crash what my back into the team there or we're very good team and Samoa assistant coach at the Matima your friend Bechem United and at 2 na league no na no there be no more else was sura na no me koye the more and say no o che Bechem United utumi se babi omo da no enya de eheda etwa yie because ye te omo 3 point near that na mama beto so season no and no league no it's not over. Obi biara enso beti magic Ghana in Premier League no e dey sine na so. Yentie no. From first to 5th, 6th, anybody can win them. So will you want to win the trophy? Why not? We want to win. Now coach final. No, and Samoa, Saiwaya, answer the 2 just they want to win the Ghana Premier League. And you know, I don't know some open, you know, and so at the 2 January free or Nayan Dinkomo set or Sayakachi, and I say, a branch here was in a kind, and a Bechem United Bobo Kun were Pratt no Aba, and so I'm making a come against Young Apostle, not church, no Makoyepa, and so the name was a drawer, or Young Apostle boy, no, or my fan Sama Bibiano, and so Timakui Ediamo set.
say. But Sompa Sports. And the point is not bad. So we take it in good faith. And to know so I'm winning game and so or my team win as a draw about or me draw no in good faith. I don't know someone said to say and so at two yeah. Said Kwajo, yes, said Kwajo, or no, name someone, or no, and so it me added to Jana said Kwajo, Usina Karama, Bechem United, or this answer, Seminole, and so add to Jana said Kwajo side in Comobium and Comodia Reno, and the injury when ya, no about back, I say, O Sia Karama, Timor, Jeffrey Bechem United, said Kwajo, Edin Comosei. Injuries are setbacks for a player, and it is part of the game. You understand? If you understand the game, you can see injuries are part of the game. And coming in to play these few minutes, I could feel the heat. That it's not easy for me, but for now I'm very fit, and I think I'm working on gradually to get to my best. I know, and someone set Kwajo, and so added to just Pradia eka football no ho to tiasia no watimi awusani na no eka football no ho no se kakra or get back to the best or wa be boa ama team be chemi na tenoma enso atimi akoyie e de amomu no ne nsamo set Kwajo e de tu dwa me de ma we ne enso e wo tip off no so me free o na me din komo enso wo has for game a o mo enso ne team a Jeffrey yes samates enso ko boy e wo Dr. Century Arena na game ne ba na we no na so bia enso antimi amfa bo Anthony Yonko tenam for the first time a team my friend has to folk anya point and so from Century Arena ni na after the game openia your friend Christopher Enning or no and your head coach and my team your friend Ayestes udin komo and so the for drawer or and so timanya no Christopher Enning. We didn't create much. Not really. You could count the chances we got and the chances they got. We were more on attack, but unfortunately in football that's how it is. It's draw, lose or win. So since being my first game, we'll go to the blackboard, do something to bounce back early as possible. No really someone Christopher Enning and so the two just omo create chances no man timi an connecting to about drawing board ne so na afei watimi atoto nioma no omo enso atimi aba back stronger no ne someone Christopher Enning na the two dwa me dey ma we ne enso e wa dwumadie ne so na the opposite coach Jeffrey Ubaka Watara ono the head coach e dey ma team e friend across folk ono so din komo after so pick a draw and so on Century Arena. No too bad. Unfortunately, we didn't play well to score, but no problem. We take the point. Well, he's the man to create all the chances for us. 1-1 today is off. He didn't play well. He lose some balls. I think for every player, sometimes things like that can happen. But it's not bad. I know, and someone Abubakar Watara, head coach, and a man crowds of folk, and so at the two Jaya Bobby, and Mawason, and so at the room, and what Kumasi, Babaya Sports, and a hall, and a Kumasi, Santokotoko, HNH, Vision FC, and so Mekana Mako, and I am. On my team back first half next goes in Nano and sweating about now give me the banner and head coach, and a match my friend Kumasi, Santokotoko, Dentia, or Mutiminia win, not a boa. And some more what helped Kotoko to win the game against the Vision FC, Coach Ogum and so Edin community. We realized from the preceding game we played that they love to possess the ball a lot and try to do a lot of rotations, try to do a lot of inversions. And when players try to do a lot of rotations, you try to make sure that you track them. So we're tracking them into the spaces that they did the rotations into, track them into the spaces that they inverted into to make sure that they couldn't play. And once they were still keeping to their structure, it made it relatively easier for us to keep on playing them throughout the 90 minutes. I know someone coach Prosper to Ogumere too, and I was a camera content bank ya. There is a Orlando no abodi ntimi so camera nimfa nyina fa ko. Kuba say ya Orlando. Indiano ne someone coach Prosper to Ogum. And so etu jana osadi nkomo bi na nkomo dia we no and so on chances akumasa sanokotoko. And so ekweti o mix ya na ha o mesi fa so no matimi ama chances o make creating more no o matimi ahye more. Coach Prosper to Ogum. Scoring, I think we have to be repetitive in our approach. If you look at today's game and if you look at our game against Mediama, I'm talking about a new game, not Africa. It's been so obvious that we play the chances with ease. Chance creation now is not a difficult thing for us. What is left now is putting the ball at the back of the net, and that comes with confidence.
making sure that we have power behind the ball. So these are the things that I think we need to try as much as possible to practice a lot at training. And in fact, we've been practicing them. But then I'm sure very soon we'll get into the motoric stage where when these chances are created, it will be very easy for us. So we team now we share Sanoko second round national support moon so be omo koye train omo chewa na so omo show pop no samoa opani e friend prosper na tu meri tuja ye de hon sem to anim na cameraman na dey tripod so still na ye wo so Orlando na coach prosper na tu ogum esa to aso di nkona ne nkomodie no eye impacta abanje fe kwame poku beye ensuanya era match me friend Kumasi Sanoko ko yentie samoa coach prosper na tu ogum e de tu e de fa kwame poku beye ho great impact in the game. If you look at especially it's been amazing. I mean, he's been able to integrate into the team with ease. His confidence in the team, his composure in the team. I mean, his contribution of the field, trying to make sure that there is a lot of humor, a lot of laughter in the team, trying to encourage everybody at training that, hey guys, when you go out there, what the coach is doing, they are exactly the things that when you go out there, you see. So you guys should participate fully. And these are hallmarks of senior players in the team. So coach planet Ogum N20 ja na who say member of the Bechem United they were communication team na sorry my story na that na sorry na we oh yanto aso na me fan sem no emfa ento anim e wodwuma no so dia na me wie kotoko no na Orlando nsakopopo ye wo eye pre-match no ene etisi abonten se ye din komona komodie no ye nya eye lawyer Safuduku wadi adwuma da makuma Asante kotoko na me hia so pani first round no Asante kotoko up to 20 points agu because eye 51 points eze unya kotoko nya 31 no say and said I yi sabat o me fan sa lawyer Safuduku edin komo sei me ngase impressive go yan starting here we say about 4 match ni intimi kwa when match the good thing is yetimi improve say na ni masi kwa trend no atisa nti ye kwa yenem yan starting here timi ngase points no eye impressive enye set baby kotoko sana esen get about yan starting here but timi improve nti e beto aso sama enema aye oh me ngase ana samoa lawyer Safuduku 1 point eze unya kotoko nya 31 no say and said I yi sabat o me fan sa lawyer Safuduku edin komo sei me ngase impressive go yan starting here we say about 4 matches ni intimi kwa when match the good thing is yetimi improve say na ni masi kwa trend no asesa nti ye kwa yenem yan starting here timi ngase points no eye impressive enye set baby kotoko sana esen get about yan starting here but timi improve nti e beto aso sama enema aye oh me ngase ana samoa lawyer Safuduku enso etimi ede tuja na yento aso ne ani nkomo lawyer Safuduku die animu a o study nkomo biem na ne nkomo die we no enso was on Kumasi Asante kotoko so mani age so mani je no say oh o mani age pa you hope say e beto aso sa you say your options several options to choose from and the coach the benya headache by a bench crowd it is obi first team Chino et is so be an samoa or Perino enso ede tuja na Alex Manu Ashanti regional circle shaman no enso et meeting when komodie no enso playing against teams in Ketwa say na mo odion na season Asante go about draw e de tia basake Holy Stars on you promoted side about draw the tia young apostles newly promoted side to only we bass no GDA say so me omo tamuti say no catch boys no na mia boys nani ebo mo enso et meeting kuni we di mo say sawa wa monta kotoko pa na to di kotoko ahia che no teams na ya na o me newly promoted size no na mo kotoko ba na ebre pa so abehia this season any young apostles e bo wa mo share first goal kwa na tie what I say ana ye call Basaka Police ye share first goal no mo so betie so abehia na new entrance no me na no din kan bo no ba ku home ba ku away no na 1 point penalty me apeke enti no wa team radio so master me kind say say fan show ma bi sa fe no ma ba say argument so much say house na aduana no ho ma bada da sa pepper de be share argument what I say sanso de ne catch place say mama fan so ma argument so me enkola
mo mo company fonto kwa uwi na fe ne ho na ne wi de mai de ai ne ya say eno ene nsɛm a ɛtɔ dwa amere ho nsɛm no ɛde ɛto anim sam ne dos wa fi sɛ nim na mom same kɔba chairman K5 na me mfiri wɔ chairman K5 sɛ we de ani gya aba na no mo hyɛ get years 8 no si na ni anye but we de was o ni gya aba di chairman K5 say winning 4-1 no say no carry fa ho Minia tisa asalade ya na woken. Oti ase. Ke start ya no ahye ne 3-4. No hu say yes, we papa, we penny. Eti na ball ne de fa teye. Unso players bi kra no mo te bench. Omo so very good. Enti and in fact Eduku you're very good. The first match, the touches. You're very good. Enti Samoa chama K5 and so 2 dey ho sem no e dey ma so oji pudua won tade hyem kura timesesa oji pudua won tade hyem kura timesesa ntino we said the no man express kwa na ze bibia enso etimi gine na me kona we nya akoni nkomo sa na ne wife friend no but oba sports team eye wo ne dia ye friend Cinco Di Mario baby girls ni na friend Di Mario sa no enso de ho sense very true to na say what Ghana ha afadi enso e was Spanish mu ntino mamenko na meneni enso endi nkomo Cinco Di Mario obani na bibia boko de yeah fine onzo oh nyame adom eye coincidental na se den a ene menu inani na no so ye pe wan say say bibia be sibo bibia de dem kama na ma hu say unia nso suit no so abone suit wan menu ai amisa wa gede say wa oni tua okay Orlando call right Kumasi aje na pa ndi Kumasi aje no okay oh yes what Kumasi aje no aje wa ka pa okay na say wona ba say tontom na hwe wo kakra ya kwaba asemwe sana life ne tie wo ezo mo de we comment work be gene die wo ne body na wax ne body na kusa tintontom kana wonte oh okay ntina won de 90 ayen but be are fine fine so bet ma rate Orlando adwuma no ye no say posa so bet ma rate o ma me kwan de a o ma me kwan de a kwa mo no ne bra sense mo ho Real Madrid in sense no bia latest na kura bia tidy obi echi Cinco Di Mario opani kajagum ne wo nti branso ya kwa mo no ne na no pay the foreign news say my tie for live on Sompa 93.1 FM live on Sompa TV yan fan tudwa say Manchester do pina na timi course weekend on 5 major leagues ne mudi atie ne say La Liga mame fan tudwa say la hani set na fie she kana ba ko ama Atletico Madrid team Roman team de Sanso and Getafe gamon de Barcelona boy no obi a hwanu akwa kana ba ko mame fan tudwa say Real Madrid team ne she kana ba ko nan Las Palmas team no almost ngati kana ba kwa bra Kylian Mbappe ebo press ama Brantia ye fansa Rodrigo Goes ebo go ansa na Brantia fansa Ibrahim Dia no eri go back with the source the mama the team na and I pay this answer my tuja now to somebody team na share kana ba kuma kwanan ama Las Palmas team no and so ngati kana ba ko de tie and say Real Madrid manager ye fansa Carlo Ancelotti that is MP tuja now say ojire pass obobo team ni na performance and almost so team so ato akwasene mpo almost so team deliver the team no now say fan tuja say Kylian Mbappe will prove say boy na a top player na ojire pass Kylian Mbappe the best striker I was so na abredu baby na Mbappe and so nanti finding the fit Madrid bobo kono no wojide pass na Mbappe betima hia time na uba hia say no so no e betim so na hia sa time no so tima deliver na wojide pass Kylian Mbappe say in good shape o betim so na deliver adama Madrid bobo kono sila no we expecting more at the fit Kylian Mbappe and he has opinion fans call nya results so no adama Madrid bobo kona sansam no so no yade tuja adamatefo dwumade so ni nani atiaba yebu sanse David Alaba enso na pretre fiache na bona tim so nya kwanya return dia ana okadia fa boy na returner ono so timanya dama Madrid tim no ana osiam fan tuja san na aya Warren Sabrantia ye fansa David Alaba enso na tim pretre fie na ogide pass na bona so tim return no obey great addition adama Madrid bobo kona ni asema opanya fansa Carlo Ancelotti enso ngadi atuja anopede sansam no enso adi tuja adamatefo dwumade so mame fon tuja sa Saturday our final lap show no so anamekacho sa Santos team no omum anenema 18 komo se kuntuya ninchia na kwanta hubanya sa nema samna bia Al Hilal our Saudi Arabia noma enso nshada
dan koye na se bia nema enso na peso free ahilal ekwa one pepese nema on betin so afan on loan ama nema be sia kan enso de masanto boboko no anopa reporter yense kanesa ngade son komodie no enso tima kwache yepa ama de memensa kanesa se bia asesa nema ebe kwa player enso ngade masanto boboko no aya 6 month alone ana nema da Seven Santos Junior kwa sia kan enso ngade masanto team na anopa de sansam no enso ade tuja ade matefo dwumade no so Pep Guardiola manager de City boboko no on the weekend omo akwasha kana makoma kwansia enso ngade team advance stretcher na anya grokwade tia and say after the game manager no enso ngade nkomopi na osiam fan to just stretch team no say bia ayo wasa City kura no ana bia sa game amukoboye anya game bia enwanwan ne ade team am teso bia choma no mu show mu bia wasiam fan to just stretch team no omo ngade team advance Chelsea boy no omo Chelsea ade say omo home anu achi no omo so akwache Tottenham esanso shomo ana chase anya grokwanta opa chase team advance Israel for no enso team prove say omo any big club eba no performance ni wasoro na ogire pass no boys no enso chase omo ya ready na ohani say some results omo so team nya over the weekend no omo team so build na ponsa game saka City ani mina no omo team so nya results na bibia no enso team akoye adama Man City boboko na ana pede sansam eba ye busa ne say Kevin De Bruyne na De Bruyne say come here say ne form na sign eba bi no say na kra na ono so kra hu sade no was for the past 2-3 games Man City boboko na team abono ubetim so na say Kevin De Bruyne a different player no enim sabrantia ya for say Kevin De Bruyne ebetim so atos na pono some performance no watim so ngada Man City boboko na ana pede sansam no enso ade tuja admate for dwumade so mami fon tuja se Fiorentino Perez where president admama de boboko no yesem oto so aye president admama de boboko no until 2029 ana pede sansam na ngade tuja anti bibia cheso pan no woni competitor anya de so bia no ebetin so a contest na menu kasai what was so adwuma adma Real de boboko na yede sansam ngade tuja admate for dwumade so mami fon tuja se Manchester na te boboko no on se amutna fie amatima fansa Brighton ekoso makami ansam womo ati kanaba ko after the game yakobo so panya fansa Ruben Amorim se na opania ba ne sai nam se Uba United no start ye na results ba man for Pigrafi so Guardiola era na and an sanam se wonya attack Premier League na ba storm nam se Uba kwan na fa so she go so nya results ni ade na obi afi se results no ebetim so ato so na ba ne se na se entimen kwan na what Old Trafford ni a show Manchester Brighton and show 3-1 and now what the Old Trafford do babina supporters na pala idea and our Kadia Fagam Yante and Sama manager friends Ruben Amorim Adetubia. In 10 games in Premier League we won 2. I know that. Imagine what is this for a fan of Manchester United. Imagine what is this for me. So we are getting a new coach that is losing more than the last coach. I have full knowledge of that. Like I said, I'm not going to change no matter what. And I know we can succeed, but we need to survive this moment because I'm not naive. And I know that we need to survive now. So we are being the worst team maybe in history of Manchester United. I know that you want headlines, but I'm saying that because we have to acknowledge that and to change that. So Tiadu yansema manager fensa Ruben Amorim tuja anona pedi sansa medi tuja adi matefo dwumade no sebusa ne sa yatesa Anthony likely sa oberfiti no mako anopa reporter yansa kan sa abrante fensa Anthony yase on the rebel team no enkomodi de no so atima kwachire amade yansa kan sa alone ana abrante fensa ayempo no Anthony kwakobo adama rebel team boboko na anopa pedi sansa adi tuja adi matefo dwumade
manager ni fees sesia de ontime mfam tudwa enkonfam mfam esa Anthony ebetim so nganya akona mo general transfer video no bibia betim asianu yesema manager ndi tudwa na no pai yede sansam ngade tudwa adamate fo dwade no so Alejandro Garnacho played Manchester United boboko no yenya report Napoli team no etim so fa boy no 5-year contract. I mean, second is the salary oje. Manchester United boboko no wakwa double. Napoli team no pay. Yede sansam ngade tudwa diaba and say 50 na kwesi be Wednesday. Say bibi ansasa Alejandro Garnacho kwa player. Adama Napoli boboko na yede sansam ngade tudwa adama tefo dwumade no so Kyle Walker report abana say wanya kayes to AC Milan team no. They mean second say Nyankopon aduma Wednesday and say be a Thursday and medical no ebetim so akonempo no wakwa na medical kama adama AC Milan this answer no enso ngade tudwe kobusa orenfonsa Zlatan Ibrahimovic no enso ngepeni pa adama AC Milan team ne say atisa money experience Kyle Walker enso nganya wia ne so babebo alone adama Milan team na dey ana wokadia for brantia yefonsa Kyle Walker ana yemfan tudwe penya fonsa Zlatan san ojide pasa abrantia fonsa Kyle Walker our enormous experience obetin so ngadia ba Milan team no na ojide pasa Jumadia Kyle Walker enso ngatima ya adama Man City boboko na omonso atimaje trouble ni adiadi na no ojide pasa at age 34 sila no bonu bi aka our Kyle Walker mo ojide pasa sa experience abrantia fonsa Kyle Walker enso ngatimanya adama team fonsa Man City ni na no obetin so ngade sadia ne bi ababo AC Milan team no ama bi enso tima koye enso ngadama AC Milan yade sansama di tuja adama tefo dwumade no so Jamal Musiala player adama bamunchi boboko no anopa reporter yense kanese nkomodie no enso time akwani mu yepa ama se bibia nsesa Jamal Musiala sign new contract adama bamunchi boboko na anopa di sansam no enso ngade tuja adama tefo dwumade no so on se over the weekend kema so ngane Wolfsburg boy no eno so time ko so kama ama Bayern team no ense academy ansa ama Wolfsburg team no enso ngati academy no yekobusa Vincent Kompany say ana wo team no performance wo si hu no wo se ojire pass omutimi nya result anya 3-2 de namum na ojire pass nanka no boys no ebetima ye more wo ye chances how do eno so ngatimi ba ani ate chasa boys no enso team squander ya ohanim se games aka omanim no wo metim so ngan improve na bibia so team akoye edema team fansa ba monchina ana pedi sansem no enso ngadeba La Liga game team koso our Colenzium Alfonso Perez ama Getafe tinafie and Barca ball one no after the game openya fansa as flicker where manager enso ngadema Barca team no was yam fan to just anra and as a weekend enoma ankoye anfama Barca wajide pass and say Barca results almost nanya no unacceptable no on the manager no yam force one and fama no wajide pass and ubanya send manimia no obetum so atene things around adama Barca team no wajide pass on nkwa and the right person obetum so nice hajuma no adama Barca team no namo wajide pass anra and as a weekend and for the 1-1 Barca and so timinya here as 3 points ni na no almost so timaka no wajide pass na performance no and shadanya bad sanamum we a manager and as we a player and so ngadema Barca Adea can say defeat and after draw no anya the south team fans Barca o mani so ngaje ho wajide pass subsequent games aka no and sa Barca enya results adema supporters no and yes no Barca manager your fans and flick no and so ngadia kwatuja ana no pa this seminar no ade tuja ye gina so dia se na nyame aduma 9:30 ba ya de mo ade abanti wo Sompa Sports. Die waguo no eno na utwa Sompa.
nkankahene abibire mu ha asoye etumi die bibiduro kasa yade ma yade bo birimdwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a aye kwankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi dawodi ananse ache woyam timi hyew enso na bibiansie afei wo bo ene wo konti etimi twe wo man me kire wo se wo nipadua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Herbal se wo hu ekira kwan e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo Kasoa Techiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi wo ho wo benye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike Herbal Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Herbal abibiduro kasa abibiduro atimemu fast hwehwe ne agye to mu dada na Food and Drugs Authority Baba, a yen no penu adwuma waposo baabia. Yichire Herbal Center so yen wadra. Filla Chapel International so fie wa. E ben public park Roman school nechi wo. Afie adwadwam so Yichire Herbal Center eni adwa kase ne die nimhwe. Benya bi so to Family Herbal Shop. Ena so mami route wo e wo Fire Service Station wa. Fe Yichire Herbal Center for ahomaiso. 0246 775319 0246 775319 Yichire Herbal Center. Di onyame kan ene bebem. Yichire Herbal Center. Onyankopon no yarasafo Sompa
ni nuane ampa maye odasani a moje di me ho ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bombo chichie no se me firi nsu ase be ka kire wo se odenchem kwa akura ye ni machinye me nua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese herbal powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wiu nyabotere na me nchire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me chire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim me nua mema mu amahoden wo fem mode boss anamu agem mode ane okoje aman prekese herbal powder me nua ma mo so amatenkan yira mo konfichira mo te yaw me chire mu a menstrual pains atadwe mo so matedenne mo modena na mo kope okoje aman prekese herbal powder ne capsules ene ne mixture na mumu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no ebo adwuma yi enye no nko an ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimu kwa aniposa uja wona ya moja nko an ba bia koko na didi bia no odia ne okoje aman ko powder kai sɛ eye mixture ena capsules aduro ni adabrijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center Diaba Sauda Femse team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kikimi Sport apenchire mufo betima frɛ Dr. Ado wosa kasa homa mai so 02578201888 ana 0547037 475 Shannon Suma me say we physical and spiritual works odia ne so obeko nanim na wa solve your problems Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center abibi drofo nyina headquarters no Yatika expert yatika no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica and a stroke so the diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne die animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no osunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544664410 21st clinic ana wo mo ye sciatica expert ya boy ya Sompa no kretrodo ya san babiem ye kofa agodie mu nsem ene anopei edebro tip off ye fa efri fikesem Sompa TV ya san ba joada nie ene adaduo no wo January bosomi emu joada anopa bia ye tenase wo afidie so ye di nkomo fa ya pomuden ho by kindness courtesy 21st clinic Dr. Imostando ena ohwe Nkoranza 21st clinic FM. Watana say ewa ha. Doctor, good morning. Good morning, Nana. Na apom to say. Radia domine mompaye. Ye ase. Right. Anope ye kasafa performance syndrome. Ehon. Eye den ya. Yo, meda sibebrebe anope so say o mame akwenya to say na dane den nyina no atwa set 21st clinic ye ti ni paduase ansan ye hu kwanya ye befa so a ye behu ya yare sana nanse ye betiase enteduru se ya sa emrekitwa ye da ye ni mu yi na obi a utie me bia no watwe aban wa fidie hu se de be ya wo so betumi enya bibi kakra afa wa pomuden hu ye ka se sciatica anase performing syndrome na ye hwe yesisi echi free ye spinal cord na ede eba down baby a yesisi no echi honom no ye be hu se ade bi ayete se ring round bia ehihye musa sa dix na ehihye mu no eno na ye friend performing syndrome anase sciatica nerves
Entino ansani ebehu the main cause of performance syndrome no na ekamia yete se sciatica na pepepe. Right. And the sciatica ni ye ebra san nerves na ewo a lead from that performance syndrome no yesisi na echi hono ahoma na edemu no tiana apapai mu no eno ne ye friend performance syndrome. But ansani ni ebehu se emu na sha se ewiwiw etwetwon. That is where we got to get what you call a sciatica from. The sciatica no performance syndrome ni nyina ye adekro nti ebra nervous no anase nerves no emo no ahya ase ewiwi anase mu ahya ase ebiebie na space eba bedemu no amoja no ntumi enko enie fushone ewo ni pedue ni mu anase nerves no entumi en lead right from yesisi echi no down to your calf ne your foot no eno na your friend performance syndrome no nti eba ne sa na je say damage abam nti ansa na wo be hu say damage abam no na one symptoms be bre ewo ho no ma wo be hu wo be hu say oto asena na say wo nerves no wo ho a wonya bibi ti say electrical shock ya ka say electrical shock I ti say a shock wo kakra light akikiu na me da se be bre light akikiu no ana say even say utena utena konwa so cha ubon say oto asene na ye wote say eye ayehyehyehye na the same time ye wo hene wo feel say itchings bi wo hono ma o ichi ana say utiti but utiti akra na still ejaya wo say tenase within some couple of minutes no ubon say wo sanya and at the same time wo say from baby a meche no sisi echi hono ma leading down no ubon say hono wo mu a na twen once etimi twen wa ba o calf honum wenantu o calf no na wenantu no na twem nti atwem honum na wo say damages bi aye de akoso ewo nerves no anase performance syndrome no anase homa na eninam de say o sisi echi no eba wo nan ni mo honum no wo say there is damage over there and at the same time no so we say ubenya very poor circulation. The case poor circulation and moja na a trust a dear fusone emma and kawanino etimi a coba and nine etimi coban open will say moja na babe very poor you get clot all over in tebane sa untuminya what you call flexibility no and I say the beya obeke kan ho dia akone aba because pains in the be very massive eba beye mo enti lidia na dia baye nkotodwom na arthritis so din ho agim ntube ho sa nipa ne na otisa ne kotodwenum emu ahono anase bia ode ne nsa eye onya inflammation ode ne nsa mia ne kotodwena na tom anase obe ho sa ne kotodwenu eye ne ya dede wom gugre those kind of symptoms no obetumi anya no ho say performance syndrome na say bia wo sciatica nerves no na problem abam emoja na twa say e dia fusion no intumi enye na normally people who used to get that another nkofo a omuta ya victim ni yenkofo a yetena yeto so che yetena so eche pa yetena so eche because ubu hono mabun say otenasia adwuma na wo ye no tenasia nti all the time uti nerves no so ana syndromes no so moja na twa say circulating into minko nti eboabo ano sana definitely a better damage into your nerves na afi enkofo mo ye obesity like omo ye so fatty almost so ha omo weight no ka sorry ye maame no a omo ye very heavy heavy no eba na sa wotena sia no just wotena nerves no so all the time no poor circulations no it take over at the same time people who have been into victim of CS one ya omo operation ahodo in the course of doing the operation no ebu ono ma na edi omo damage nerves ni bi anase ebia syndromes ni ebi mu ye da ebi ekan entiaba ne sa also winya that kind of victim na say ma oni sciatica na say performance syndrome ya ye ken utumi enya nkofo a omo essentially anti-hypertensive and diabetics omo fie na kwanimu na ebiana no ye adwuma mu odin adwuma bi ti se bia military se ye beka ya nkofo a omo ye soldiers for ne
police na omo gina adwumaden ne che no when it comes to pension omo ba pension na say omo eba omo humu giemu a yetanya sa symptoms ni more because by the time man we health no say na circulations no si echo ene say na sitie no oba na humu giemu no atenase na ye more nerves na ba be so weak in a way that circulation no eba be very poor entino sciatica no de ana performance syndrome no obia tuminya provided say when to me am mo onipadua ho ban ana say be a lack of some small petty exercise bia ye wo fia e was say yetaye ene ye nua ne bia good say exercises no ebi ti say ebia yedidi awie no anka any kwan say yedida that moment no ye nante sometimes when you at home na wonya busia bia wo hono ma na wayiyi wo na sempaboa na wo de wo na enenam so san is also something that massage your foot and circulations it to me very accurate sometimes with a bicycle wo hono ma it to me paddle when we are paddling oko enkofo amo efie those well organized obo say they have all these kind of gadgets and now say physiotherapy gadgets here wo mutumi ede exercise kakra go kakra te ba ne sa with syndromes na say with sciatica nerves no there wouldn't be damage or yene kakra etumi emma moja no yede esane very well and the course be muso ne say ye didi late hour ye take fatty meat yenum niema any kwan say yenum be this alcoholic ni so those kind of highly alcohol content and those what do you call it nipeduani mu no so no to me bene ye syndrome so no ma ye nya clot and answer ye nya very poor circulations enti obia to me a victim of it enti ade be to me am why very flexible and movable no with syndromes and answer performance syndrome and answer sciatica nerves no but say mu be damage it will cost you obi wo no ma me kan obetumi what bicycle so obo se na ye no te se ananse ache no ananse bia wo all of a sudden na mo ye ne say otene ne nan na and when it comes like that and I just say with nerves na performance syndromes no they are not functioning very well they are not functioning very well ebetumi aba say there have been some clot in the syndromes and answer on your sciatica nerves which might need you very massive medication and then a lot of what they call physio exercise was a would back to in the first clinic and this a would tie me nkwanda se wo sha se wonya sa symptoms wo ya e bi to me ma wo na se hyehyw wo to me feel that kind of numbness and answer wonya sensations wonsa unsano utumi usa wansana no unsama na no ubonsa ye titriti na etumi ye ade eche etumi jai which means say bia wo nerves no there have been some damages and there have been some lack of circulation poor circulation bi akoso wo nipadua ne mutaba ne sa you wouldn't get it accurately in the sankofo ne edidim sana yi wani a etumi su kofa stroke eba betum because with sa poor circulation no eba fa ye nipa ye trimu eba ne sa so a stroke rather and also to me den ho den eba bejim enti the kind of cure I was say ye dey ye ho so 21st clinic so we bank one there we make sure say ebia that is the right thing and I say ebia symptoms we a performance syndrome and I say sciatica damages and I say bia who sciatica ebanesa ne yehu kwanya ye fa so ye doa eto aduro so kakra na o ye exercises kakra within some couple of months na say some couple of weeks no be say sa nerve disorderness no ubetumi afiri so right and say dia o kan ye no say ye maame no ma say o mu dru otena se a ot nerves no so ebetumi ama na nya sa situation no yenhwe won so a ode adehye wo moboto achi ti say bia
obi okita purse ono de ahye ne back pocket and obi otim de ade bi emu duru ehye ne back pocket na otena so eche enso medase pa na kwasem ni ye hwe ade we ya ye na ye ma menum ananse omo a omachi eyedu pa no ye all the time omuni sisi yade na tackle so the local people will tell you say oh mechi minim kura ye misisi echi usisi ni mu kro mam there have not been a way a kro ebebe mo bituri ka say just o say na amamman agina this is him. No, it's never like that. It's never true. A performance syndrome na anasa sciatica nerves no na abanisa and one now we can nkofo a omode niema hyehyɛ back pocket na omotena so very bad. Very 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 bad. Even we don't encourage say purse ya ekuta ye no ode hye so na wotena so the more na obi a wutie me no say udi bi hye so. You can start an example. Udi purse hye wo bottom na wotena so within couple of 30 minutes to 40 minutes going no ubenwu say the packet ni hye ho no said the no fasten here wutini wo within that circulation no any the person hye no there is much difference. Ubenwu say difference ewom ubenwu say eno no wo sha se anya some business ni numbness bi ewo woto na a person now what good unya different. There is difference, and then when it continues and continues and continues, what person is so no kwade emoja na was enkedie fruson in a dru honoma because of object bi wo honoma a blocky to me ma emoja na nye de enko until when it keep on and keep on and keep on a bit to me so this damage na ye den e dia abrel. Right. You know, it's very, very bad. What can no we and the yenhwe obi a wanya bi support to 21st clinic betim the abuano. No kwasem ni sciatica treatment and say performance syndrome no the treatment there we all know say 21st clinic say obankwa there enya there ye pentem na ye want the same ye pen in terms say bia enen wo chinei but the pains that you are passing through no so obi etna baby no catch so oh oba neye obema what do you call that pains no quench that pains no that moment na no oboa because nerves no it connect nerves nervous na dorso and connect and e bia so there is flow. There is circulation around and moja ni die fusoni and just say nya botre tracing one and we say one ebi aduane we enye ma woni padua no ebi this time of exercise wow maybe this kind of diet no wow not 21st clinic ya cancel na one waje to mo say ubeja isa na ma no nyina edi that is one stage of it. Then the two no near the what to medications so the third near ma exercises like physiotherapy and then massage ewe ye honum enti se wonya bi should in case say waba benya bia enya de a ma we ye mo hyehye wo say enko it will go but it take you to consult your doctor the right place and the right way to go. You shouldn't be buying medication today. Ubetumi akwa top painkillers na one na painkiller no amana brass ene but ochina it will rise up again because nerves no you need to trace it. The medication must trace it with physiotherapy kakra sana clotted blood na and say poor circulations no na sense we sisimu na are circulating very well and fast. In Taban is about 21st clinic, we will put you on what do you call it, the right medications, you need the right diet. Sure. To me, abuawama, what gain back or health or quality health. This ana it has be brave. I'm sure my numbers are no how you bet me no enyankita. Okay, me da se pa yenju medie na ye di wo 21st clinic ko Ghana fane nyina 21st clinic ewo baabia na Nkoranza haidie unam new marketer kwan na yene Presby Bank na ye die ni muhwe right from traffic light no pe na chese akrakra ubusana what the wo beba 21st clinic na ye dwumade ye sha se every Monday
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday in Kwana 21st clinic. Yenye Juma Sunday in Kwana Yenye Juma. The Juma free. What do you call it? 7 o'clock to 5 o'clock. Per se nipana owo hono obeko ansana yetumi ayede apon enti yabie yapono mato honom ama obia wo any health related conditions bia na health issues bia no not sciatica alone anase enye performance syndrome enye nerves nko but obankwa the 21st clinic yabehwew enti bibinti na se wuntumi ma ubetumi afre was 0544 66 44 10 0544 66 44 10 Nkoranza had your ofre yenya 21st clinic yabeba na mwabia na say yabeje wo so na your services no medima no sino your services no ebi ye general consultation general consultation say what doctor ho na waka problem bia how bia catch a doctor this is my problem ebia ya mismatch with diagnosis no you can mismatching of diagnosis ebia you say oh diabetes while you are not having and now symptoms no different thing altogether and you do what two wrong medications so the doctor no be with the right what do you call it remedy and now so be chire kwanya obefaswa out of those kind of things. Laboratory services, your investigations are how pay your blood, the saying, labs, no, based on your labs, we will get to give you the right diagnosis. In men's room, nafe massage na me kano obanswa ye physiotherapy, massage and acupuncture oba ye dimfidie ni herbal medications ayat soniso. Me can herbal medications are yede abibidro crojin and yede eye juma uba 21st clinic in Kwandia. This is the right services that we will render for you. Entina nkechre men ka say baby amakwa kwa duru no aye too late. And as Romans bin so yana womanum board it's never true. 21st clinic na say oba de ekuta ubia no wonya soa aduro de yeden ekokonom in the sun yen services in yeden yetie nti Ghana ha de be bia o hwehwe 21st clinic in Kwandia ubinya yen nti techiman so wonam sunwan kwan na wo yadru right after police station ne pe wo yadru they say can traffic na weni mu hono kan be bia gien no mo ombang wona ye wo inside the pe right hand side Remua 21st clinic old police station old police station right 21st clinic ye wo hono enti frɛ sɛ wo frɛ nkwa dia ye beje wo so na baby our health issues na kwa koduru bia no ye no ache na wenye wapomodin emapa ye da obia so ase yenso ye da ase bebre Dr. Imostando and out and kana busuafo aha Sompa 90.7 Adea Akye Abia anopa dwumadi a yato din se Adea Akye Abia so enie aha ye kan nsam a edempuntuo ba ebi sikasem ebi ye adesua ebi ye apomuden kuayo ene asetena mu nsam nyina ye kan ewo ha just to remind you again say dwumadi ye live ewo Facebook Sompa 90.7 esa ye live ewo YouTube Sompa TV ojuane ye wo ho a we no ebenya nkita hodie ba bia yadre yebefa ofa etoso mienu no na ofa etoso mienu no ene de yebekọ na wie ye emu yedi nkomo ne duru ba bia yebema akwan na de wadwe nkyira ba beka ho anopei veteran ebekọ so parliamentary appointment committee wo parliament no wo mo ebeye veteran bekọ so ebekira adwen wo ho suku nkwada wo ntoaso suku mu SHS no omunua nesem ayepoto ede na abandada no kan ye abamuni o kan ye bra no opposition efa nua nesem ho yade beba betoto animu I ho na yahwe se dia ekro no ye ne sa ebeyeye anase enyeye na LGBT humra no a ye hwa ase na ye di nkomo no eno so eda ha enom na appointment letter an appointment committee no the letter ababonten ya womo ehwe se ene veteran besha se every da ben kopem da ben ewo ho enom ni nyina
Adea yɛde to so anɔpɛ na yɛahyɛ ase di nkɔmmɔ ɛwɔ ho na yɛahwɛ sɛdeɛ letter no ka na yɛahwɛ sɛdeɛ ɔmo asia programming ministers nominees no da bɛn we kɔ da bɛn na we korɔ yɛbɛba abɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu anɔpɛ ɛde ama enti no systematic press adaroma we a memorandum from the director media relations Mr. David Sebastian Damwa ne ho na efiba ɛna ɔde kɔma din parliamentary press call ɔtwerɛ no 17th January ɛna ɔtwerɛ yɛ ɔsɛ request for coverage vetting of ministers we there wɔde aba abɔnten a wɔbɔ mu amaneɛ ɛwɔ ha. The appointment committee will hold a meeting to right ma nhwɛ ɛwɔ ha ɛnom okay. The appointment committee will hold a meeting to the ministers on Monday 20th January 2025 to Monday 27th January 2025 at 9 o'clock a.m. at the committee rooms 1 and 2 new administration block to consider His Excellency the President's nominees for various ministerial appointments. I therefore write to request for media coverage by members of the Parliamentary Press Corps. Eno there womo ede aba abonten enti na kire se ene vetting ebebaso wona omampani abo wondin se woye ministers no wotoa so a appointment committee no aka se na wo ma hyehyehye eda obia ebeko obeka ya na no ya wadane fiadane nyina wona ya bo mudin no yehwe obia ne profile e kan ho nsam kire wo mo ene dwoadai 20th January 2025 wona appointment committees no Kwame Govins Abuja minister designate Edema Road and Highways Ura Kwame Abuja ono na yayi no se o mehwe ka kwan ne ka kwantempon nsem so ono kɔ honom Haruna Idrusu ono na yabo ni din se onkoye soafo obehwe enwoma sua so na Eric Opoku ono na yabo ni din se onkoye soafo a obehwe nnuane ene kuaye ensem eso womo na nedwoadai womo call appointment committee enim for vetting ewo ho enom afei wona ebeko ochina January 21 Ahmed Ibrahim minister designate local government chieftaincy and religious affairs Ahmed Ibrahim ochina no beko vetting Agnes na mumu late nyame ya adoma oro na yabo ni din so mehwe mane mema nkwada ene asetena mu bambo ensem so minister designate gender children and social protection nyame ya adoma ochina bena obeko vetting Elizabeth Ofosu Ajare minister designate trade agribusiness and industry nyame ya adoma ochina bena ena obeko vetting ewo ho enom committee no to aso can be say omo behwe nipa na omo ba no omo qualification eba no suahunu mu a eba no nwoma suamu a eba no nimdie mu a dia omo suahunu ni nimdie a omo wo tituru efa adwuma na yede hye omo nsa no omo ebehwe ni nyina ho abisa questions ewo ho enom nyame ya adoma ukuada 22nd January 2024 Abla Jifa Gomashi ona yabo ni din say omehwe tourism culture and creative art eso obeko ukuada Emilia Ata yabo ni din say omehwe adwene eni insumu kuaye Ministry of Fisheries and Aquaculture nyame ya adoma obeko ukuada na George Opareado ona yabo ni din say Ministry for Youth Development and Empowerment ono ena obehwa so obeko appointment committee enim ukuada nyame ya adoma yawada 23rd January Ali Adolf G John minister designate Northern Region
ono be Northern Regional Minister obeko Yawada sanso ena John Kwadwo Japan Oti Regional Minister obeko Ukuada James Guno Voter Regional Minister obeko Yawada sorry afi Uraire Reta Akusua Awate ona yaboni din Eastern Region onkoye minister ho obeko nyame ya adoma Yawada efiada no Ibrahim Tia ona oko North East Region Dr. Frank Owoahene Asante Region Akamguri Atanga Donatus obeko efiada ono na ye genotoma obeye Upper East Regional Minister Edwada enena awotwe Edwada 27th January Charity Gardener ono na oko Ahafo Region obeko Salisu B Awuribe Isifo Esquire ono nso no oko Savannah Region nyame admene na awotwe na obeko appointment committee enim Lenda Ohene wa Akwele Okulu Greater Accra Region obeko enena awotwe for vetting yeba na yabedi nkomo badwa na atena se yeba abehwe so far there akoso ewo appointment committee enim ene ne ebekoso ene a de kosi ene na awotwe na tese na appointment committee tena se a just ene na awotwe ena omobe sore if he said debia no anye hwe kra nipa miensa nominees ombeko appointment committee no enim yewra pam da so a ewa overmatch na apom mejo so amunana yeda se bebre appointment committee second round first round no na ye miensa finance attorney general and energy minister wo mu ne kroye wo mu wie yensem bebre aba chire ye nyanye wo mu ntuma na ya dabi yenye ya vete wo mu ba ye yenya approve wo mu yadoso mu awie nti afi na ye behwe committee no den report ebema parliament the committee no den report ma parliament na ye the committee on a whole committee on a whole is be parliament for no nyina anim say ye nyina ye pene so dia ene na announcement keke ne be kwa akoye say after vetting no ya approve asumasi say ya anye antomo dia infancy appointment committee no ebi ka say yanyene to ebi ka say ma yanyene to beba committee of a whole beba beto aba answer but with all this no minim say ya beje wo ma atomti so far yeah first round of vetting no ewie no titru one e wo NPP for from na raise concerns bebre wo mo kan say chairman of the appointment committee no o makwan ma o misa asem ni ase o kan bi mo o kan bi ohunu na o mododo enti no ama ye nhunu adwuma na ye de ma wo mo no se o mbetumi aye ana se o mo ntumi nye ebi kan se appointment committee na akoye te se 90.7 o ko pa adwuma na ya fra wo interview e ho na ye bisa questions e fa adwuma na wo bepe no ho e ma ye hunu se ye de adwuma no mawa obetimi aya na ntumi nye ebi se committee chairman no owura ahiafo wo makwan titru MPP for no because NDC for there ye wo monkro for no ntino ye treat wo with kid growth ye omo question omo bisa no omo de nkran question nkran question ene ye de mo wo ntino e wo say committee chairman no oma MPP for no kwana omo bisa the hard questions and so hard question no ba omo nyia no ebi de eno no ebi nso say dom kuma na ye MPP for no aye say omo pese omo hijack system no akoye say you do me I do you no correct sabi na ekoso now this is the criticism sir if free dia edikan akoso no they say ye ba the whole of this week ekopem empo enena awotwe ye benya a marathon vetting yen homeda yen sorry and ye vetting the town aine entino wadaro mama mintio based on the first three nominees ye vete womo and the matters arising no wo expectation ye de won as far as vetting no ye concern questioning no ye concern
nana medawase anopɛ right na yɛkyɛ yɛtiefo anopɛ yi wɔ YouTube Sompa TV kɔhɔ na wode nkɔmmɔ a yɛdie wo nso follow ne nyinaa yɛnimom wode wadwenkyerɛ nso atoa hɔ na afei wahyɛ amamanfo nso anya bi ne nyinaa akyi no sɛ wodi dwa na yɛde wokɔ saa pa yi so a wiase nyinaa hu nti kumaa bi a wotuaeɛ no won sɛ wanya bebree to bɔ baako akum no mapem na vetting committee mampani ne teeɛ yɛmfa saa asterish no ɛnhyɛ ho ɔmampani na ayi wɔm no parliament vetting committee no yɛ parliamentary select committee ɛyɛ parliament for na ate ɛno no aban a wɔte so no ne deɛ dɔɔso sene ne yɛni aban mu ɛwɔ committee no so I think say depend on number no but I think say aban na otia kunwa so no na chair or na chairman mo na ni nyina nkamfua no yɛse sɛ okoto sɛ wɔtwen sere mienu sen ho ne ɛkasa baako yɛsi di apem a ne aka yɛ na ho ansan misa sɛ na we nso yɛ ahe esan sɛ ni nyina karipe ne ɛkɔ so yi no sɛ wobɛhwɛ aban yɛtwa mu no a menkae sɛ yɛbɛyi minister mampani bɛ appointi bi na wɔma converting yɛdo so ya yɛsɛ yɛanyɛ antom ana ebi asi Ghana da ni nyina yɛgye to hawa kunsen kɔdwe opɔn kroma ɔmo de no bɛ yɛtwetwea so still ɔmo to so aba no wie ya yɛkɔto aba no ɔmo we ne wonderful enti enei chini yekuta madodo pa ewo badwafie ho nti sɛ ba sɛ menteme ho ase kura bam ne yebeto aba sɛ tie bia yebe confirm wo mo na sɛ de ye ka sɛ ye ma wo mo nkwara question na nso so no ma de pese wo mbusa mpanimfo question na nkwara de no mom na wo mpese wo beyi ano sɛ de be ye fofofo ama wo mo nya ne ntem ma wire mfi sɛ mampani aka sɛ wo de enefua aduokono eyiyi na so afo nom ne ade nyinaa ma wo ma hye adwuma ase enti yebeka sɛ wo penten kura chen na na do pen so ka sɛ wo yin ne heri no enti eka wo monko a nka ano toto yi ne sɛ de me twetwen wo mo twetwen ama ache no ka sa bere wo mo awie nanso sɛ oto sɛ nipa mienu okon na no wabusa sɛ die ne si na ano ana da ne bi no antie nemo okun bra na so no ete so no kini yema no committee no so wo mo twetwen wo mo pa we asa ekɔ ntem dodo ensem bi no mo hɔ a sabio wo mo ntimi misa ma wo no mo nyia no nanso Ghana no bebe yeduru no ya adwene no aye tintintiniti ete sɛ de ye chimtwade agu nwa so aye titiriti enti gise de den no utimi yi eno ano ne ye hu questions pa wo mo busa no nso watimi ayi ne nyina no akre wo yi ayekoi sɛ tie bia campaign mu nsɛm a wo mo kan ye bi ebe pie questions num na me sɛ apamda dade me nko a wo mo busa de den kura enu kwansa mo ye ne mremre wo mo nye denden no esan sɛ sabi wo kɔto sɛ tikasi awi adwe a ya na hu ne sɛ mre nanso ebia ne tintira ene ne sense de sitere na yito so obi amawi bia bo hu sɛ enafom enti sɛ umma nipa no hard question ye tro exams na question na den na wotimi atitin wa adwene mu no waye ene kire wonim de ene wo modern mo ba bia ekro enti ma ye mo wo mo fofofo ma wo mo mfam na ebewie adwuma na be ye den ama wo nom esan sɛ utie mampani a promises a oyeye ensama o kan campaign mu sesei wonya abaso ye hwese wode ye adwuma but answer sɛ eba no e kire sɛ political talk ne ye beto aba na ye pedom nti ene ye kan saa ebi ye LGBTQ+ sɛ aban a wote so dada no ne ene nenam sumase o LGBT no kura no wo mbi wo mo sponsor no ntina no wo mpese obeji ato nti sa hard question ne de nana eba committee so a me de mani ehunu bia no wo mbusa question a emu eden
wo mu yi ano an ye hu se wonim de pa wa ben hwe ba bia de ne fa ye se de ye se grele no enso watimi yi ano enti nkura question de a eba abonten a obeka se what about the complaint that minority for no aye etia chairman say question no ba chairman no timi ka the question we me man yi ano o kan sa so de a eno ano no nominee no enyia no ewo ho nti say ya ye be share vet and foforo ase no tia nti no the hard questions no ebe free minority no ho ena aba nanso ya ye say o ya na chairman no si kwan eno so expectation ye den ya nana edu ba bia yebusa say hard question no emfaso a ede beba ewo committee sitting no mu no e de wo hina ansana ebi a chairman beka say ompenema de yabo ne din a ye vete no onyi question na no na bia emfa de wo mo ka no ho say wo kwa akotwetwe afiri baabi ene de abasa wo de be kyekere no a wontimi nyiyi ano na wagu nanimu ase de a ho kwan so wo kyere say emfa de ye ho because aban kura eteso na wo ye mampani a waka say wo peni padodo ni nyina adwene amamu no baabi amabu aduru ni mo so mo adwen ne sen asembe na mo wo bisa me no eno kra no ye hyeda ehwe question na obibisa ansa na ya bodia mo abebisa ye ma atworo question no ba emi hu se question na wo busa no so nyansa wom question na wo busa no enya se wo de ba begu pani nanimu ase ansa na ye mo abusa na nso se committee we no kotena se ya obi antworo ne question ma ana we o mo tworo ba we no ideally ideally yen citizens no nanka yebetima atwere questions ama akobi okay akan ye omo kobisa no ho bi but I say ye nima na ye ntworo no I say this time round no the appointment committee we no omo bu omo ani gu sa de no so oh okay what I say time kura president announcement no ebo din miensa na edi kan baaye no na o senka din no kura da ho for 2 weeks okay so edin no ba fi ada joada na omo ye vetin enti ama kwan ama omo anje memorandum antum am free Ghana for ye ho okay se me ye Ghana ni me wo Nkoranza na yabo energy minister din me wo question wo energy ho a me metima atwra ko ama ye wo ba bia obetro de akọ ye de be ma appointment committee na ye bisa e wo ho e de ama ya anye sa processes na nyina announcement no ba ya ade twen ya na ye vetting indi e hokra no o ma ma enti se ya ma minority no kwan ama wo ma misa questions amu odene a adwuma no ya de be ma o on a silver platter be fa ya ka silver o ye be fa no fala what I say ade no so aye koye no enye fala Ghana ye hyebre ena ye de ko hye sankrofo no nsam se ye be ye yo se ye nye yo ejina sa ye ya omo ko vetina omo free vetina omo ba be di ministers no enti esa sa question na ye be bi se omo no eye the hardest of the hardest questions so omo timi yi ano a yi ano na ye hu sa akoya bene obetimi aya adwuma ansa na ye de ama no but ye jano fara say ye party nti ebisa question na chairman say mema obi mema ne nya no question so knowing very well say ebia in the interest of my Ghana e won say nipa na obisa no bi your opposition to be fa ne say betten ene ye bisa ne say emre bi ekuo sumasi ene o man Ghana enya asem omunya asem no una na ye ekuo no lawyer na uginem udi ama ne say nipa no ne o man Ghana enche manso emo o man Ghana ka sese ya ye de attorney general be ma wo a wo na oba be ya ban lawyer panyini no 90.7 FM ekoba ne say sa kuo no asan sori bio say asen we mente me ho ase nti wo san ba edi me san aba nko judgment that wo na wo ye omo lawyer no ti so be gina hen sese so na be attorney aban lawyer sa wano say ne ameka ne sa abre no na ye amanyo na ye say na ne de me gina ha ana so baby sa question why fair question
was say money pan year no say some we are no we cry and question I den was so many pan year no say sabre no me ya adwuma say lawyer ni me ya adwuma me ko ba day na me nya aban adwuma ene ya ma ba be ya aban adwuma yi se saase no esan sori biom ba manim se attorney general me aban ba bia me gina ma aban me ho se esan se mre bi me ho ekọ saasem no munti no asem we nko ade me romen kwabo ahye ma be di akire se onko dis adwuma no me horo men sa free Pilato on say a question we ba na obi yi ano in this way a eto asum no yahun sampa nipa na ye de adwuma no be ma no na dwene mu do onim adwuma onim ne aoye onini benkum free ni nifa so inti say ya anya ne sa na ye bisa question of this nature na chairman ka say memma onyia no a then why are we there in the first place na chairman ka say o ma onyia no a asembia ni akire o ka so ma ni nyia no esan say emfa committee no ye standing orders ho ana questions ya yes wo bisa no nye ho na wo busa afa nti ye ma ho kwan me for me feel say o man no ye wa adwuma o man ye company ye wa adwuma ena ye pa adwuma ye for ena sa ankrofo ya try application aba say on be ye adwuma na ye omo interview ena ye omo interview what I say nti I say ye do so omo because ko interview a ye tun bisa unnecessary question ye bisa de ofi asem kura emfo adwuma yes eto de bia ye bisa o sa asem no kura de hwe ye de hwe okoko o temperament wahu maami Cecilia dapa na sese na dwuma aguyi wanka se wanka se ya frɛ no radio Adoma FM maami modin because ye public knowledge Adoma FM ama eye Atachi afrɛ no no ye minister eni kwansa Atachi frɛ no se obese Adom minister wo ho na yeso wahu na mcho no ebi so to ne Obuasi ena otie ya bi Atachi na ofre no senior no e wo ho no na man say frɛ minister we e part of kwan Atachi no so di sua no correct 90.7 wo na metro but because of say when ya botre nti no wabu na nimtie nti no wabu na nti a whole lot of nti no appointment anavet no ehia pa this is where mekura minim ni nti a standing orders no yes say aban no nipa na esa watch nka neutral person a judge in your own court judge ya wa court them wa court them referee osanye player no ane park so unse basa ema wunhunu the fairness wosenka committee we no wosenka opposition ni ena etna no eche sebe ya hard questions no betimi aba ye doso na say wo de ko akira bra nanado His Excellency the second time when na eche sa vetting committee Joe was say wusu sa you know a first deputy speaker no okay and a chair appointment committee no it is chaired by the first deputy speaker and most of the time so no first deputy speakers ni nyina no ya na omu free ruling government no mo and nti na ya e man yes no and ba kono nso the same thing first deputy speaker na chair mampeni dada Thomas nyame fa ne kransi ne de enso chairman the same thing first deputy speaker nenso say wo de wo mo de no toto we ho a de wo he na say in fact ni nyina ye the same okay yen fa sasobo we mo MPP yen fa mo NDC time bia o mo wa ban mu a bibia wo be ye okay utarabare no but at time bia o mo opposition they are comfortable they are free because and summer NDC wa bonten a o mo kan no anka ye vetem nkrofo kra you shouldn't have any problem with the question obi bebisa because you are fully aware of the issue before coming ansana oba nti ehwan no yi ni kwan say ya asem any kwan say ye asem but it has been the practice of all the vets and akoso nyina sa na omo ye ruling government or shielding and crofo na wode omo aba no nana we ekwa Kwasi bia ba akope say ye ntimamufo
afi se aba ye to ye no e kire se amanyofo no ye nyiwo mu ninwie anything because se wo hwebra ye nya hang parliament se de abadwafo yi esiye se senka ye na wo majority a anka de wo mbe ya magana ho atono no nyesa na majority fo we yo enti ka wo nko akura yansisa na ma akonwa akura wo nya ba akura na no ye kwoto aba na ye sa na eye sa no enkomo asa ase efiri akire na ama sesei yaso ansuo aso ansa yeso anwa ne nwa ka ho ne nkuto se tie bia ibehu de mu eduru enti se yaso ansuo aso ansa ibehu de mu eduru ne yemfa no nkari right eno ntina yesesama chine yekoye yasan akofa ba biu eye nsohwe o we nyina Ghana fo ehwe enti me de me nkra me to de ama committee fo no ne se de benkum ye no ni fanye saa because benkum eyenum ese ni fanso yenum nti se benkum yenum na ni fa koye nsia se tie bia je ye operation twa ba ko firim nti wo mo enye ne se de Ghana fo o makoma ebeto o yem esanse ye de adwuma na ahye wo no nsa nne ye hwese adwuma no wo mbetimi aya na ye wura haru na idrusu ni kuromfo se education ho de anka ebe ya mampani nyini mfiri ho right enye se bia de wo mbenyanko ne mumba bi wo ho ne ye de okokose nyame ampata enunguase ya che ye de behyawo nti se enunguase nkoba na ebewie ye ntwe wo mo peni wa abo so de ene senka mampani sesa no anka ye nti ha no ene wo se questions ya mu edene eba ma ye hwese do mbesi yi ano na ye hunu de ekọ eda aseboa ye wie na se donkuma ka se wo mo nte ase ekura still on beto aba majority ni na obese majority carries the mutu wo mo na do so mbetimi afa vote no ena se ekoba ne whatever the questions e beba no se nipa na yi ano kura sa question bi wo ho a otu se sebe adwene ewom nipa no take officer ubon se obeye adwuma along that lines no answers or the man well enti no it's proper because I am only looking at competence obetimi aye adwuma nipa no betimi aye say ya anye careful in the name of partisan politics yentumi ngrele obia yenhunu the competence and so yenya aboni din no because no krepa e wo mu ne say enkrofo ya bo mu din nyina no obia na se fata se nya minister David nipa na ko school onima twere onima kenkan but bebre ntumi ni minister and so ye be piapia yodom sa na ye de amomo enya ndis abreso nko a ebewie na agene nsem aban abako nyina sa na tie efiri fourth republic first parliament de be sit ninth parliament sa na tie ebine abrofo chro letter eba wo bi no mo hu because se ye hu nipa no de obetimi ayo Ghana ha ene aburochire nyina se tie bia ye de enkosu ya bekwa kogu ba ni kwanse edigu on say okwa appointment committee na udinse what I say you swear an oath and na swear oath nso a what happens and say udi tra ebechew oath na waso ene bechew say wabo hu bia mra ye de ebechew enti no enkrata omode kono ube no obi krata akora no na watwere no fefefe emre bi me na me ye nipa asumasi me na me ye nipa asumasi mako university wo ha masua de wei maya de wei maye wei nti se wan hwehwem no jaya wan hwehwem a bi kura be kono oboa because ne in this age aye wei eye easy so obi betima atena ne dem kura print certificate no correct easy no it is proper say ye vet wo mo vetting not simply means interviewing them. Okay. Nti say ye interview omo doso omo ma ye hunu. No correct. Interview da bia woni say ye interview. Sa na vetting it here. O ko interview a o krata a wo twere call ye, o CV kan ho no. Eno amu na ye hwe ebisa questions. Wo se why ade we den, wo se why we say, wo se why say churchere ye mu bi kura ye timi calculate date ni bi ene ne keka ho nsia. Nti no media me expectation for the second round of vetting is say chairman and Tony down. Omra form. No ontie a privilege.
na wanya akwanya na wanya we first deputy but in terms of membership on there munyina pe because nipa na o table no nyina so ye MPs yeto abama wo mo te say dia wo so yeto abade ma wo e ma wo call ye no enti one there on tone down na o man crofo misa questions atiefo no nso a ye yagebre because me free hasese ya me kwa TV ho na no de o mo ye metena ya akopema na do be ye nan o mo pon ye just so that omo ye betting the turn na onso wo ye sitting watching the turn enti nedie ya omo ye for the whole of this week menya daje monitoring na say be ya yenso e benya bia kan enti no ye na ye so ye hwe na ye tie no sabe ye so ye fa bibi firim ye wa adwene da ye tie se nipa no bisa question no na ento asomo a ye nim obisa na eto asomo a ye nim bia na wo chairman no na wo nya interested in that question but bia na ye tie no yen citizens no bia na ye interested in the chairman want to no boy say the father say Joe say usu na mre bi atwam MPP for na ye bi no nkire say e wo sam sum ye bi eno ntina bia Ghana pokra to abati a wo mo yes enti no ense sam sum ba be ye the same thing na no na Kwame Agoja ye argument say Joe say usu ye bi nti oye bi nti den oye bi na eyeyi a nka mo ye beto aba ya nto ama wo mo oye bi anya ye nti a ya to aba ama mo no nti so wo so be ka kire ye say omo ye bi nti e say ye ma mo kwa na mo so mo ye bi dia ene na che say I beg to differ and na ya nto aba kra nka ye na nka mfaso wo so omo ye bi na ye mfomso nti na ya sesa no enti a ya sesa nti mo nya de be so my man mo nya de be so my man ani yentutu ya namo e wone kwan so ye hwe papa na yesua no kra nya bone enti no majority for omonto omoboase na ye makwan mo bia mbisa question a eye bi e border on nipa no ne personal ade bia ebegu nanim ase de eno de ye sononko but ade bia amra kwan so for man gan because adwuma na obey no obey am o man no enti say wo ma brabo nye secret bia wo omo eze omo dampan o man nyina anim ese wo fa phone na wo search ese wo hu omo nine say omo bibia dampan because they are coming to work for the corporate Ghana therefore there was a questions there was a interviews bibia ye bebisa no eye asama emu eye du ewo ho enom enti no yen share eno enso then over meaning over wrap up on that na ya kwa other two issues e wopon so ansa na ya fa for okay enti me de ministers no designate ya bo wo muden no nana de meka ne se obia qualify because de ya to aba ma ne bia no o ye campaign e won nsem a wo kan ye to ya somuti a ye to aba ne de ma no e ba energy hwa no pai enkomo ane Dr. Eric Ofadjo nyina ediye wo munnim ade no se de etie pa nti se e ba question na we de adesre na adesre a yesre no nso no ye de nti na yesre se se yesa se de na no ye ka se bibia o munyini TV so ma ya se o muyi bibia TV so no wo mu ntie ye nso yasem ene se questions aya wo mu busa no ya na ye keji question do emre nto mo musa de de ne yehu se wo mo nso abobra kwa anim wonim de ovameda bitre say Techiman North MP honorable Elizabeth Ofusu-Ejare o ye mre nim ni by per training or ye lawyer ni to say dia waka na now ye move no from the legal profession and trade industry agribusiness and industry okay was say ye bisa no asem say ema ye hu se onim ho kro no onim ho what I say me menya nka DC ni MC for no nyina akora no was say ye vet wo mo ombe vet omo no say ye vet wo mo no omo no de no ye vet wo mo parliament anya parliament omo no de party no na say akwete say ye be vet wo mo Sompa region into Sompa region no system the application about me person me MC of ado de aba o wan de de aba afia de de aba na at the party level no na o party for na kwotena se omo committee bi na ye bisa nsem ba ko mienu bi no omo no bisa sansa no wi a
mu nipa mienu miensa bi se mo ye nipa miensa na call ya e bia na yayi mu mienu na ye de call akwa mampa ne kra ye kro na ye de atado do mampa ne ye favorite ye wie ye no we na ye pesa mo de ma no but for purposes of procedure enti ne yayi mienu to omon de ne de mampa ni na beba bebo ni din keke obo na assembly na assembly for na beto so aba ba me menya nkomo kra no vetting committee wo parliament parliament kra nka yenya mechanism bia ye de vet wo mo efise obi o ha na oba Nkoranza se MCA how well and Nkoranza what are the challenges are e won Nkoranza sesia yete hey immediately Nkoranza ye how ye den asa wo ye MCA na wo ye saade no na wanye bibia kura bia mfie nan no a Nkoranza fo akoma beto o mo yem what I say e wo se nipa no nim Nkoranza nya wo nim Nkoranza se ye wo nim brono ahodo wo na se wo te brono we so no e wo nim Nkoranza how wo nim Nkoranza how what I say from the length and breadth Udim Nkoranza how? Now at least what solution? At least what solution because knowing and understanding the question no is part of the answer. Into no appreciating the challenges no. Nkoranza wo no ebeboa ama solution. Because Oba officer even though assembly no the medium term plans ha eno na ye de ye adwuma ba wo na wo ba no so wo botae ne wani so ade wo de beba beka ho se de be ya president na wayi u sebra no nim beba nyam ne botae nti a wo de ba akonwa so nti no ye mo obi adin keke ye mo obi adwuma keke dabi ansa na be mo adwuma no o se ye hu se wakwadre adwuma no mu wakokwa wom waben ewu mu wada kura na ye bo wabati nyane wa unim adwuma no unim ni awokoye what I say because ye fa MC for aburu so kwata 2 weeks ye 2 weeks training I no kwa nyete orientation ye do makogu akra 2 weeks na ya so omu nyina asan aba ye ba na ebi enti no I am only saying say ye ma appointment ye invite or mu ye fairly what I say fairly ye invite or mu ye wo ho ena say ye bisa question bi na sa me ye nominee who bisa me question me na I don't have answer I will be honest enough to say me Mr. Chairman I am sorry I don't have answer to this question a part of part of the vetting process no part e can be say exams here ye three kura no questions ne doso na so wuyi de wo susu se ubetimi aye edu ba bia na ya show say these questions are for one for only na so wo hanka sa question ubetimi aye pa na so nya wo de sometimes that is how it works anyway over enough on the vetting yemra SHS senior high school food crisis and that's so hanging president order say enuane bi a president Akufo-Addo ne time no mo cry best store ye say edura ho kire bere mu a yebekwa akoyi no they say ampa yedura ho kire bendi yenkoyi enti somehow no ye nya bibi kakra e de kwa akoma wo mo but ad hoc prempeh ya omudi na esan prempeh ni yede komo omudi na esan what is the sustainability plan what distribution of enuane no emu President John Mahama time an oil campaign o can say aduane a ani pipi aban de ma SHS for no di no ono de ko ni fia ne nkraman kra ni ene ye number 1 eno ti so no ba betena akonwa so a say ye kwoto aduan ye bo aduan ne nyina no gu faako na ho no obi akokogye ne de no onye ne saa ne de a obeye ne say ono di sika no be ma headmasters no na headmasters na akodwam akoto enuane no
ama enkura no anopei ye ne Dr. Eric Donyine di nkomo no kan asem o se sika efiri aban ho eko eno eya na eye den ndi eya na yebo o afi we yenya ntua yente wo dia mo ntwere nto ho next year yenya ntua yente wo dia mo ntwere nto ho next year yenya ntua yente mo ntwere nto ho mo ntwere nto ho no ye bewie no na be ye mpimanim kanu kura beda ho ama sa aban no kro bo kanu to ho ono kura ne braso ama na efiri aban mu na sa aka no eda ho enunti ena anopei eku a ye frɛ wo mo Watch Education Watch Africa ne fa wo Ghana no owura Kofi Asare ne da no o se mampani mama asama okano enye solution so what is the kabema headmasters no enye solution if you say enkura kese mu no the whole thing problem ni nyina yesikasem yes eno na ma yehunu na yehunu enti say ukokana headmaster for muso mo bom nsam share mutimu ya mudase ya disikebe mo benya nchobu ate wo ho mo ana pe word no mo benya nchobu ate wo ho nti eye mo de ene ye de abremu se mo amonje na mkotwa aduane o chena sika nya maya mo be yim boto mo ara na mo be ye den na mo fide nkwada no over ma minti o nana memo wa mo ase abiribia no sompa topics no ba kompe kra eyobi eho ya plan asamwa sesi ya edapono so yi ya Ghana fo ebobo hu na no chaasefo headmaster wo senior high school for ka say aduane ni ho nti wofo wo be ba fa aduane ma ne mra na ebusa say yentu bode entwa bode mfa banchenka ho mfa mra na ewie ne mampani asim right na yese ano a se wo de ano do nwere ya ebi nwo de ye bobo hu sesi yi no se ye ya ne ye wo ho nyina no free SHS ka ho obebi say de ne ma ne ka ho because free SHS buy no nipa ne ye dodo e wo school bia mu ba bia na ye bia admission a wonko na nipa tre na ba no nso kura no kurona ye school no wom no na ye kire se kuroma nko binti na ma na bi ko bi ente sa anka ye den pa free SHS ba ye ho nyina aboma ente e bomma nso na kire se wo munua ne sem nso ebekọ enimu na se wa Greek ministry wo mudwumadie pa ne sen na se ye do na no ba ye ne ba ye ne ba bi e DBC enhyehyɛ be ne da ho a we be ye da dwene kese pa ma yen free SHS bra ye nyina ye se na ye ma achachefo mpanimfo e wo ho no enye bibia mfiri student ho na parent ho ewie PTA kura no wo mo sesa no ne parent association eyi achachefo firim se de be ya wo mo mfa mo hwene nwura ne ma bi no mu na wo de enye nne nkura yi ko school yi etoda na sa achachefo PBB agea wonim nyansa kwan omofa so etimi gia beje wachiman fi nyina ana esei akwakoye nnua ne sem se mampania susu se wode ma headmaster for no a ebebo asense de ohunu no eno no ye baabi miensa bi okoye ene wo mo nsam o mo ka kire ne ntira because so this kama sector headmaster NTI headmaster ye free headmaster don kwanta headmaster ebeye fo ama wo mo aha aburo nyena right aha beans no eben wo mo bayire no aha eben esen kran na mo so this kan koma Achemota headmaster sikane beye pepepe de odema sector kinu bia na adema Achemota ana hode wo omo de bema based on kwada dodo okay but akura bia per head won ye pe ba bia wonderful na mom ubohu se de edema Achemota no wodi bi na beforo ka ba Nkoranza beto aburu right nti kwan bi so no still eso bete yese wo mu kushin ne ba bi nti ebewie na na yese awofo ntua hwe no na still ade wo mo chance for ka se yemfa aduane mre Nkora no na eba mu ho nti sade kane na ba fast stock for na produce nnuane no
school feeding for ɛwɔ hɔ wɔn mo nya nhyehyɛ saa agric ministry no ɛni mu nnuane dodoɔ a Ghana ha yɛ afi biara yɛ produce right ne ɛkɔ school mu uyi gari free hɔ a banche nhyɛ da nkɔ school mu saa gari na ɛyɛ banche ewura hɔ na mmom aburo deɛ ne mo ɛndeɛ school mu ɛwɔ hɔ pa na afei beans right ɛwɔ hɔ pa esam ɛwɔ hɔ pa nti saa nneɛma wei aman bi no mu a ɛtɔ da ya na yɛde wɔ mo toto yɛn ho wotra Ghana na akɔ aman ya aka so a esam boefo nanso yɛ ha esam boe den pa esam nya ne pa no sam aha ne boe den nanso kɔ ba bia ne boefo pa nti ne nyinaa no yɛ nhyehyɛ ɛno na nhyehyɛ no na ɔkan na owura Kofi Asare ka sɛ asana yɛ kan nyinaa ne tɔfa bɔ ne ne tie atwa mu ane sɛ ɛyɛ sika brɛ sa aban yi sika no onyi because headmasters no moma mutim yɛ mo de na mokɔ yɛ de saa de so we be soa mo wa na abeto amankura de na sɛ yɛ de sika no mamo sɛ mo a mo nkɔtɔ aduane no eduru bosome na sika no maaye na waduane asa mo bɛyɛ den afidi nkwada no ba sɛ ya aduane sam no ni mo nsam no ahokyere no baaye no nkamo saa ankamo aban no mo su kyerɛ aban no ba bi aduane hye bia wakɔtwe aba aban na akɔtwe aba sɛ yɛ individual schools no mo na mo fidi nkwada no a nka eduru saa brei ka hefa na mo bɛfa nana private schools no a boarding section wo mo wo mo ka mane a wo mo hunu a in terms of aduane sema ya diska wo mo tueska ai wo mo tueska amane wo mo hunu na ne won tua hwe enye bi enya asam ketwa right nti we ne de mampane waka nanso wo kan wo ne campaign mu ene me mesusu sɛ ɔmampani wabai ye re-engineer said ye sika no ebefiri ministry no aba no akɔ schools no mu time be na ye say ye release sika no for example say ye wa kwama mu a madwene mu no ansa na ye bebie school e ka na awotwe ma ye bie school a wose o makon homa ko ana in fact e ka be na awotwe miensa ama ye bie school a e wo say aban release sika no or release sika na aka na awotwe mienu ama ye bie school no mo de akopɛ nuane na awotwe mienu no na ye de na mu na awotwe baako akopɛ nuane no aba begu ho ne na awotwe na edi ho ye miensa na on be bie school nti se ne nkwada no ba school on be duru ya ready cash ready made readily available aduane wo ho on benya adi nti the whole thing comes back to offer sikasem enya aduane na bi ni ho because a supplier no a ono te akra o supply aduane no o ya na se ni sika no ma na wateso on release bi sem wa akwadidi ma ya yanka bi nko ba as a headmasters mo koje e wo ha na ye ha obi oye bodwa store bi a ebia ni dwetire nyina ye 20,000 30,000 odi bia kofa mo aba begu ho na mo de ho aye mo shop e ho na mo free niema mo free niema e ko be ye me miensa obegu obi dwetire na se mo nya metwi aya obeda ko be hu se na dwuma egu enti no on ma mo bi and the headmasters no o mo nye careful ewo mo nkoje konua bi ansoa mo nkoje konua bi ansoa because first na headmasters mo mutim to aduane man kwada ne die no na kwada no a ne tue sika no okre sabere nso no mo no so sei eno so na mo gi sika no kura ansa na wo mo aba what as a mo gi sika na ansa na wo mo aba ba se sei na sika no be firi aban ho na ye nyina so ye nim aban sika ba akopɛ ode se ni padodo obo enti no sika no nya ready pe wa no oden no wona benya wo de enti no wenu nyina ya suma sama wa de no mu is a ya nhwe ya ebedu da bi no na ya aban adesoa na esa aban soa no na ya pe ya mo akwadina ya yia be chamo headmasters no headmaster for ya be bom nimo mo ma aban soa na adesoa mo ma aban soa na konua we mu eduru asenua we nya mo asenua mo Yesu soa na aban no so ono so be soa ma ne ho aye ahen no a
on release sika time is on release sika okay brace oyi sika no ma no onyi sika no emfa ma e wo honom we are not so simple Ghana no ye nyina pese ye kekere ne ye mampani bempa na beba so on de oba bebo man nako nanso ene se onkoro no ne ye nya ne ma ye de bo na chi se wabo man na ye wo prisoners wo ho wo mo tetare so se sadi nkuru tudwuma na ye de wo mo yo na sa nnuane no kura ye de wo mo eyo no efa hen eye nhyehyɛ na omo kura na enso omo ankasa prison for ne di school bia ene ewa asase ya de kese operation feed yourself yemfa nhye ye ho ne yenhwe ade sabre ye te ho etwen sa aban mrei na ye wo banche ye wo aburo ana se ye wo bayere kakra se aban ma ya ye betimi afemanu bi kura adi nanso eno no ye do aya na ye senior house master for no mo ne master for na form masters no wo mo dia wo mo yere kitchen na ya na egu se be na ye be ye kura ma wonya bi adie no je sa akura de obre no ho ase pa na nani nha adwuma na tada onya kakra tafro nti ho no nso yemfa ye ni nkɔ ho na sa de bi aka wa sense waye ama ye no na ye wa na wayo me se ye pension na ye wo secondary school ye senior high na ya nkobi sa bre no na ye wo school farm so ana agreke for no ye frɛ school akuafo nti e background work adwuma bi aye ye nyobi na mom beans no ye na ya do aburo no ho na ye grounds nti edru se ye se agreke for aburo aba na ye kotwa dokono no ye bo amu edru because if free school mu ha se na watwe bia yere so enuru fiada no na yawe na ntwinam because school wa nantwie akokɔ no yetime wi 7 no ewe ne sere no ma hu sampa wo we nam da wadua ne so because school wa poultry farm 90.7 but ene school ne hwe over me da say school ne hwe ye de adua akasia eno so ye ni na ba giseja right afia ma minti o quick one e wo na yemfa de di awie na yema afrefo mram menko straight to the point na asem we kamia ye say yatena hanom aka ne pen say the way anioma si kono anka schools no at least garden kakra wo ho no na omuduadua anioma vegetables na de although enye se ebeso omode banka ekoma aba no mbetimi de asoso bibia no ba yet one ye de bibia say government edu say ya eduane ma ye sisi ya nkwala na omo ho kire wo mo de ombe die bia say ye ka say omo ba omo free fie ba omo fa nuane ade mbra no senka schools no ewo garden na etimi at least ombetimi ado nuane kakra ne ade anka migidi say betimi asupport na sika na ye say ye de she head mistress ne headmasters for nsemu no na sisi as yefa say a mo bag ye tono 1000 Ghana na currently ya abane the 1000 Ghana e de abremo say a mo one bag sika no sisi ade chibia ye tu nioma nti wo ye headmaster na se sika no bedi wunsem na woje a ukwadwam na se ya tu sika ni mu sisi ya se sika no ukwa back say ukwaje no aban ho no ma na say ubeyi uboto mu sika enti sa de we e risk say headmaster obeji sika edi ato se wankasa obedi dwa edi atonuane edi ama students no because ade chi ade se bia ye tutu nioma mu enti yenjai eno nyina emfa ma aban no na ono ankasa enye on supply nuane no emfa ma eminim se efri eyi nyina eno ane ya ye na aboa nso se omo supply nuane no edi mema ya na se bibia ye kama ye sa na nkra no kra mpo omo ho ebeto omo afia me da se ewo ho enom ye be fa nkomo no de awie ya ansa na ya ma afrefo kwan abam LGBT ho emra LGBT homra no parliament dada no na yoye ye de ma president Kufuor say on sign o twentwen na se ya wan sign sabre no mampani Mahama kan say so no betena akonwa so a obesan ama na ye mmra obetena akonwa so a ye bisa no ho nsam yi na no sesa wo sa asem no ho me ba cho yentie video we ye ba
yɛbɛdi mu nkɔmmɔ kakra ansa na yɛama afrɛfoɔ kwan aba mu. I therefore assure you that the promotion of LGBTQ and all the pluses will have no place in our schools and communities under my administration. As you said, the issue of LGBTQ is still an issue that is pending, and it is our hope that this president will sign the bill. As Ghanaians go to the poll, we vote for one reason: the reset of Ghana. A vote for John Mahama is a vote to protect our culture, to protect our family values. A vote for Bawumia and Napo is a vote for homosexuality, is a vote for comprehensive sexuality education. And Ghanaians say no to Trumu Trumu, no to Trumu Trumu, no to Trumu Trumu. We need John Dramani Mahama to come and sign the bill into law. And will you ever sign an anti-LGBT bill? It depends on what is in the bill. I don't know what the promoters of the bill intend to do, but I do think that we should have a conversation on it again, so that all of us, if we decide to move that bill forward, move it forward with a consensus. And probably it shouldn't be a private member's bill. Enti omampani o time na oye campaign ene video no ya kekansi ani time oye campaign dia na o kan fa gay no ho o wie na campaign na Sam George so be kan say yento obama owura Mahama mra na o mesan ena o wie ye no na one nsamtwerefo kodi nkomo wo amanone ebisa ne se saa mra no onyama mpani obesan ana wo so tebia ne be kire enjon say eye sononkon firitama na oye campaign asema okaye ena okohia Roma ya sofo mpanimfo no nso osan de beka ho say ye kura sese no oman Ghana no kura no say ye yadwene say ye suku mu ye nkyere nkwada no saade no a ene na ye nhia mra no kura ena saa mra we so kura no ansa na ye be ye yadwene say ye mra we no ensese obi private member ena de ko na ya ban ene sese wode saa mra no ekro enti sena onim se ya ban na ese wode saa mra no kro edia eba ne sen ena ye kwa abato mu no wansi su gina se Ghana for we nko ade mene NPP for ya adwen se emra we die ya ban na ese wode ko fisa me madi mampani no ebi pen emra we die se aban na de ko na enye private member enti sana na do se on san ya odika enso wankane sa okan ya ofa asem ne da ma minti obrifre ne kwa ahoma so he Ghana mampanin dada na na dan kwa kufuado ya minshira no amen ya beto no buo na mmom anhwe na se yeto no buo na ne bufo obefa aboye anything because sa LGBTQ+ mekai 2016 sure papa bi ne friend Andrew Solomon no correct campaign mu ana omo chese mampanin adamfo no na se de one no kon nakra na no gay no pese yanyin tumwa ha right before then na yama mpanin dada nyame fa ne currency Eura Tamils one day aka ne pray se nya de obeso soso ne nyame mra etia yama mre etia nti yeto ni din se one day kura ye nyame nipa on soso nipa de so je se de nyame aka nti no ma 2016 ewi akonwa ne free obeje atuma na wonye ntumo ka brofu bi say is bound to happen nyo ka si ye papa anhwe obeje atum pe ena omutintim mra ne de koto nanim na wo che se emra no ya nkura bi ena eka nyamra hye badwafo nti se beduru badwafie na badwafo nso etena ase ya se wo mo ne safo he esua so na obeje tumu a ebewie ne yama na ye kwadwompani right wo chena na sa mra na eba be kyekere ama asem bi aba esanse mra no mu no ewo mu se wo sha atare ye kura college bi wo mu a eyese ye kyew sabio wo kura wo ne wodofo hia no na sleeping without information ebia na nka wan ye ne sa na mu ahopepre na epatre ekoho a mra diu nti we nyina no wotena ase hwe na ose da bi se wo se ye hwehwe mu a wo se ye hwehwe mu yie na ye oman ni nyina nkonkoye se ankora bi nti sa mra we die
but one kasa won sign okay ewie ye no na ye de twetwe ya say ye ma yewura Mahama mra no nde ba obi sign nanso ma awire mfi say pono ya so na wo ye presentation e kire say mra bi wo ho wo mo hye parliament ni wu awu ana nya na mampani say mra na wu no because parliament ba ko na wu nti mra na wu na mpo say beba mu a eni kwan say eye private legal person e bi na mu me say man no nyina na eyo e ho no mampani Akufo-Addo ne ho son afe ye di ba besi kura no ye busa ne say LGBT no obetwamu ana obesan ana wonsan wose eni yesukum kane enche bia o curriculum no e ba o mo se ye ba be kire nkura no lesbian ye be kire o mu gay sabre no donkuma no ana kan ye na wie ye sa curriculum no menyi ni so o mu gitumo ama me ye adwuma kiro ne se achiwade e boman maye modin kura e wo mu mu de mo aye bodin no ene LGBTQ nkura ne nyina ni mu o ma kwahwehwe o ma ye research ehu right nti they say de e wase ye kire na obi ada na ho so na ohu se wo yire nti nya de abefa be ma ne mo nso obi so nde be ma no pa ende haya oni na mentem asem wogiri se omampani e wo se wonya akokoduro te se de a omampani atame o nya akokoduro e kan se ye mpene ne ye mpene chena e se wonya akokoduro na se mo kan ye me ba mesan na enu din ko san mra no ana se mra na awu a ono anso ede mra no bi ebeko parliament ana mamintio quick one pa onya akukuduro because me gidi se enu nkura poti trenti na manfo epukoye ekoto aba no man because ne campaign nsem a wokeka no eno na manfo hwe so eto aba no ema no because former president a watwamu no eno ya bono so abe wansan nti amanfo ami se senior president Mahama akasa oba obesan no kwa de wo se yevo nka mene na mpo anka eno na nka wo se the first na nka wo so odi kan ya ansa na ne aka ina wo ye enti on pe bibi enye emfa ho wo se wo sai no matter how it is because ono na abegina ho aka na adi so enye gan ade a ye chiwade e boman ena empanifo se aduane a wa mbeto no wo ma mebuchi aso no uchi enti no ompa bibi nyemfa abusanfo ba bia yadru nie o so be Fred wadwe nchira ba de number miri na eya adwuma 050 205 7003 050 205 7003 ena 0598 994 994 good morning. Fine morning. Udeni baby akasafi. Owoahene Alaje umprotisa onko sojunguni. Alaje medase ya monitor yenko. Owoahene medase say what my man is akon. Owoahene unu se Ghana ya manyo fem. Ye ya na odene hu nyankopon. Odena kunyo no so. Wo fe Ghana fo. Yes. Say what ya gini na maya na Adam ena woche ya ma wonyedi woche ya ma mini nyedi ena woche liba woche ema former president Mahama ebiso so ni kache wata ni fe ayi ni fi abana ya fi liba former president Mahama enye kasasin enye kasa efa so mu se ni pabia wona gini na bato so ya dinire sister to me kai ansa na ya ko aba say adekodia ya dan say the former president Mahama obayeno the former na so one year question ben na menu wa ya di bisano it says Alaji Dr. Mamudu ba we kai say obi a o pu kwan a o kwa o ma ya maneno former president Mahama what did that be here and then ya dan say we mpa sa ajebu no wa mpa ya that's not say enunti don't fit like this one. Yeah, that's it. Yeah, for people from. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Good evening, baby. Kasafi. A friend from Paul Kasafi Nkoranza. Me da say, brother from Paul, me inti wano pay. Owoahene, my same kakra ni se me kan ni se. O se a friend say aban sisabia na Ghana fo. Ya mashrubia ba yimu se adwuma bia obi aye bia na okeka ne ho eye ni
ye to abawie ma hu se appointees bebre obie sisa send nka oye ni corruption or this guy ana oye na adwuma ewo adwuma mu no obie ye ni friendship by echa osume miensa ekwa na o ma hu se aban no kra sa ni hu yehu do ya aban am mu se ye friendship niema bi koso a ye friendship obema Ghana fo hu se wa ban na wa ban won suso sa niema bone no so yenfa Obuasi Meda say Obuasi ne yanko hontine yemfe no ensi. Good morning. Okay. Hello, good morning. Udeni baby akasafi. Sorry, when nyina ho 050-205-7003. Good morning. Hello, good morning. Udeni baby akasafi. Baja, efami 68 in Kazato Konzatmas. Meda say my enti wano pay. Baja dia make us basto banana kamata. Nte la member say gaban ni bi one of us kanum schools na omundu to ndiani because they ya higher global sha bia be say 150 kilos. Very best swap on class and swap dia bano. E course here. I did the dia wo dia dia. La do produce. Obi ni nkati ekwa na oba agira. Obi nya nkati ato. Right. Boye di koduru ayi Nkoranza. Ya kan aso abaha. Abura me kan ye de ko hono ma. Ya ba na adare be 60 kilos and 50 kilos. Ala boye. Ina de me kwa ya ka ba be stand be so go. There's a for wa. Enye si headmaster no Nkoranza be si. So no boy board no nsem no mo di ID sa ja no. Kete ina no mo chase kan ina na eko headmaster ne there's a for nsem. Good morning. 0598994994 050-205-7003. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafri. Ejo ngada bi Nkoranza. Medase mayenti wano pai. Da se na jumapa o ye ma Nkoranza man. Ense blessing ni pelo kama kakra. O so yenti o. Open tenting to you need to no be blessing one man di ya ko kama. Ni mama susu aba. Be you boy wa say di papa ko be be no be delay be ni wo eba agreement chat so. Papa ta dia wa na. Be bon chat. Right. What you say? Although you need to 60. Although that you want so many and say ni bia be nya media na wa ye na juma na Ghana fa na ko be na be delay ta. Time wa you. But when never you have a chat mare, you have a bin nilita. I to come out of the car. This is the one kind of the other one kind of. A more now, or some such as a weekend. You have a bit of an over. I'll to empty at our Yet I say 0598994994 050-205-7003. Yeah, the number me no na ya adwuma 050-205-7003 and 0598994994. Emu bia obefre na obetomu no ya de o ebe confirm mu Adea Akye Abia adwuma die so ne aha Sompa 90.7 keka ho na bra be kire won so wadwen wo enkomo yi so Adea Akye Abia ade bia Akye mu nsam ne de ema wo ene anopay 050-205-7003 050-205-7003 Sompa FM ye number ba kono no ifi na ekwe yedi dwuma bia ubetima freso na wachire wadwen 050-205-7003 eno achi no right ebi te se sukuu mu enuane asem a ye kan bra na yetue ska ne de beza wo ho matron wo ho headmaster wo ho enna ifira ban mu ba na bibia ye free no e wo se ye den hyehye to ho right na free Nkura na eko free no sebio ye nka wo mo deche o kane no ne ye koba eko afuom na yakwa kodi adua na yaye wo afuom ni bi right enti wo free school mba kura na ye se ye ko afuom odi mirika na eko na nso ne no yaye hinse che we se wura akura aka no ho a eye no me
nti nyade a se afuyo nkura no nkoye afu no kwan bi so no ebeboa yen nti se mampene se wode be ma headmaster fo a kwan bi so no ebeboa nanso nya bia na ebeboa no ebe sa na nsententan no ewo won ma ebechi won ne wo ma ebeja wo mo se wode ma sectek ye fire don kwanta kwan bi so wo ho be henhan wo mo ye de ma achi mota kwan bi so adwiradwa Nkoranza adwa na ebenyini esan se wo mbeba ha ba to nanso wo mo no nso no ne wo ma ebefiri ha akọ no ya na ne ma bi betimi atia wo ma ayeyi nti wo mo hwem se be na aboa na tonkom na ne bonso nkokom be 50-50 na obi aho be henhan no afia mamentie what dey dey awie na yenko na kakra me wo kan say schools na enuane asort ne ade no yesre mampani say o ma nani enko ho na bibia ntoto na akwan na sika na wo se wo de headmasters na yindie megidi say emboa fi say make woje kura na say nyame anya adom na ekofa ne nsanse a no so de asembe ba ye nka say bibi mbrade ba bibia betumi asi nti on hwe kwan obefa so aye ama bibia ye okay abusanfo afia na atene nka na ofa pam so otene nka ena no pe na mom school bia waduane be shorto na unya aduane man kwada ne nie no momfo wane nkyere perfect kitchen and pub aduane abu ewo ho say cha monkona nkwada no nkodidi ewo ho se be ya bibia ebe kama de ama wokọ ho a o jollof emo ewo ho fried rice wo ho indomie wo ho fufu ewo ho eye plain rice ewo ho eba na nom de a ubenya ni nyina bi amana etimi aboa kama ewo ye adwuma joada kopem kwasiada na awotwe ni nyina anopa no wotwe kopem eye anyimire dubaako ewo ho ennom freno 025 603191 and 020961542 Nkoranza Techima Kwan so White Junction Stivo wood and hard work no hardware no ho na wo uduru perfect kitchen a ye no aduane ekodwuma de bia ase ye beboa ye aduane ye perfect into udin so a apomuden no perfect ansa na obedidi no na bomodin na tutumrika kọ St Mark's ho na onhwehwe oni padua ni mu na onyiyi nioma bi mfiri mu mfa nioma bi nkeka ho na ansa na wakoje aduane no adi yare bai na ha yare bai na age wo aboso fibroid malaria hepatitis B wani no wo posane sa gonorrhea ne ekeka ho ni na St Mark's se fabra na obete ne te ede amount oye laboratory test o scan ne ekeka ho oye adwuma fitidwada de kosi memeda make say doctor watena se anopa no nso pepepe no tena ase ti bomodin afa onyare wani na ekoda no wo new market one public toilet no na ye opposite freno ewo ahoma isu 0592 928 786 St Mark's na wose wayare sa eye no ahyede Vibrant multimedia printing and design solution aha yeah printing ahodo general printing large format printing DTF printing photocopies office and share ni mu na yewo freyen na woni yeni nkomo na ebema quality express printing anope yebekọ yichire herbal center eho sofumame eneda ano osi koko ne hawa bomodi ama wonsa enka esmon ko mesha ne bi na fa tu ase kra wo sisi ene ne ekeka ho o menses no eba obetwa adwajo sa bomodi ama wonsa enka endre bi sa so na esmon bon heba mesha no so ewo honom eno so oyefunu osa ene ne ekeka ho ebetenete sa so na esmon pan mesha no eno so ewo honom ma wonsa enkeka endre yi bi yichira spiritual cream no eno so susumo obeso daye na obita ne ne ekeka ho ni na ma wonsa enka endro yi bi na fatenete opa bia fa wani ekiremu ewo sompa hanom oba endro ni na ebi wo hanom wonsa ebeka bi fresh of mame ewo 0535 831 591 Nana one collection design and customization work for say otomane me man tade say ye jeans tra jean nika t-shirt ahodo abeba so yi ene cap a ode bebo so ntade ade beko asore adwuma party ana ayefro ni nyina akọ na one collections a ubenya bi afi eba ne t-shirt customization na
oye ni nyina ebi ayi de asore de ekuo bi de ankrankre wa wo ye ba ko mienu bi ahye wo fie no obe ni nyina de amount nana one collection say ma honye ha tumnika na bra na obetumi aboa ma obi bia aye kama de amount nana one collection wo runabout no eso oben MPP office no 05 maku dunum ti kan hwe baby bia maku dunum ti kan hwe baby bia wo bia kan ho ne ko je wayare safra wo mo 054031131311 Bojibo Ventures Edition any universities ahodo Bojibo online application no ebi asempetia freno asempetia freno 0248 089463 Nkoranza di nkrase assembly dwema bros an nchen hwa koko yarebo na sisi yare nso ya ayem team de menka se opese wutu sa nyare we ano a edro ba ko pe 3A co capsules ma wonsa enka endupa yi bi 3A herbal center ena di ndro yi aba edwamai so bomode e netutumrika ne ko pe ndro yi bi eto fra wo mo 0546107107 so pe bi ato akokolinak dani herbal ene baby akeka ho kwa obenya bi ato Kwabis Educational Complex ewo Nkoranza New Magazine techima kwan no eso ye ka enwoma sua edimu adwasu a ye Kwabis Educational Complex ye wo adesua no free crèche edikosi senior high school na no pay me ka senior high school no ho asama kyerɛw sɛ wo ma hya ase wo teacher for enim de a teacher for wie college a wokwa ye kyerɛ wade ma wo te ase eyie ba bia school no wo akande ye de kyerɛ ade ne ye de sua de ne nyina da ne kwan mu pepepe ya de sua no general arts business home economics and science ya je form 1 form 2 kosi form 3 maame ana papa bi adwuma ede waba transfer o mana wo de o ma ba no mo monko Kwabis Educational Complex adesua ebetumi aboa ma bibia ye kama eba ne library books ahyemu ma ene akande a ye woni nyina bi ye oba bi a wo beda wo school mu ho eno na mom wa na beto waduane adie 0248 876028 Fre Kwabis na woni eni nkomo Kwabis Senior High School aha center of knowledge anope sunsumu yare be na aje wo aboso dam aware asem anase wo de obi hye obokra mpa ondi so ni na nipa ba ko pe na odi hudwuma Dr. Amagashi fa wani ekiremu honom ne koje wayaresa enye no kwa na wo ye osanso esa nyarewa bi etise stroke osa asthma ene nyarewa ekeka ho ni na otu ase bomodian na kwaje wayaresa doctor owotachiman ene branches bebre takra de kaswa akra ne kumase ni na owo ho bi fa wani ekyeremu ho ne kwaje wayaresa na se ya frefren so abomodian ne pusu ahoma no fa 0544580936 Dr. Obuoni o doctor say watena se anopei o sa akoma yade ani subidie atipaye ene obi a onya adwuma bi ate ho ana wabre o te so sa doctor sebra na onsa yade na ebetumi aboa afei o hwehwe na Nkoranza de hyeman edwira kwan no eso ba bia ebu gas no hope ene wo 0249 761 oya adwuma na awotwe ni nyina dwoada kopem memeneda nonso kopem nonum empaimu Fred Dr. Obuasi a na onunu eninkita ho tabia nuru no aba abedru Nkoranza Zanika heba mesa no immune booster nipaduane nya hode na akoatia nyadewa eba enkanka anipusa asekeka ahohene odepua ene sa yade ne nyina ebekọ ama ho ato tabia heba capsules no nso no eprapra nipadua mu efi nyina efiri ho ena tabia heba mesa no abunu malaria jaundice typhoid wanuma ato ntumi ne die ohona ye oboho eya na wode eya na uhuru de oni nyina unya tabia mesa no a ebekọ tabia takum man mema duro weekend in Crawford toye misro yaba Monday na wato bi kofi ebeboa ama bibia aye kama pharmacy herb and chemical shop bia mu ubetimi afre wo mu 0243686861 fra wo mu na woni edwa na ebeboa abusuafo anopei
anamontenten no aba abewie abobo ano yebeda systematic press ase no numpa mu ahomachi na yetena ase a yaka ne kakra de abesi sabre odo na ode ye call YouTube Sompa TV and ode ye call Facebook Sompa 90.7 sister fia baye of apam ebaye isoisai adwene ewo ya setena ene amamuo emu ya frefo nso yedamo ase papa yebe sori akwa akwaje ya homenyame ya adoma ebra esem no yebe san aba afidikuru ya so na yede dwumade foforo abrel kopem sabre no moamu nua bema Owoahene Acheampong ena metena mu a ebepem sabre yedamo nyina ase ema mu nyina mo enitia Adea na